Akuya Fragma Studios. Achema Babu Primary School. Ami yazi no bafo yazo mimo. Ami go do so no bafo so mimo. Ede was the bra. Edu akuru mi ansa chi po mi ansa. Asem Dika. Mimni da bia no pa no nwotwe. No so apos me do sa kopem no nwotwe ni ni no nkru kopem he. Magu no ndu. Miami. Adum nyami ya owongwa. Miami. Adum nyami ya owongwa. Ekura fatwa nyankopon. Asuoje bi nyankopon. Yede. Ke. Ha. Ade. Anyode. Jamaica for one na. What down town? I'm going to him. Odangwanta. Regis Parliamentary School was on young Guantanim. Wadam Bangalo. Mami Vosua. Achim Chodra Wisa. Bieni. Anamase. Wanchi. Enyanse and Brase. Asane. Manso. Acrosso. Ade chrome light off. Yeah. Yadi Jumademi Baba Asem Dika so eno ye be chance e de free MCs amwe pomha edien enwayo edien da so no na obi abodam obo fifie ejeri be free achima boabo abusa onamu Victoria du se edien enwayo Asem Badabi odi yachi ye wi ani ade aba MP4 no so ni abuzaza edien anwayo ejo nyami ogaye ho a okaye ho mejo iri jan so se Asem Dika dwumade ya to din se edien anwayo brabe che de wayo amon be nya ho do mobile studio ha Famunya so ba from a telephone so. Ya phone wan so a ya ne wan na team portable ntenim de wayo. Ya ba kika ma ho. Ya wunya so ba ma wunza wunya. E bra so se ba ma ya candy for na bunku ntapade a kire. And the big question, why am I a contractor I see other gano? Details I was argument away. I am grass now to see contract no or their money kuana. Entina among for person from a feminine na and I shall see a piece of from here to us. Next week a major story. My bro, and never who yes you are. Hey. No more, and never who rather white. Miami, my bro. Thank you, brother. Semedase. I'm called Honorable Alex Inkum. Wanu no ya banka chipani madishe wa asane manso akroso about one person so opani wadaroma eni die nu obu akwa so ya muachi o yeah na apanu boko de Asem Dika ya de dwumade bi ba e be hase 2 weeks from today edin da so ni edin ene wayo MCs ene mo bo epomu ha ene DCs ya be se madaroma nyoma amayo de ama mo manfo no mutimi di wan dance ya bo hu dawuro na manfo hu de moyo ene de muntimi nyoy uso musan be boa yen papa odi we dey at the right time when you say Ghana highway bibia kwaye politics sabi ni awon ye kwa ne ye so aye
intro ne propaganda no ho no nyina oba me peso so a me ni MP ehwe 2017 anamado danko akufado ani MP campaign paso oba so be MP for the first time baby anak district ne ewo that time put in district na constituency ni odan ni na ebom 2018 ana mampanyin na nado echemu ama me so be DC baby ayemugu baby district na fi time I beto e dia bedu e peso ya ese adene de open abo bi sua asa no wacha ne pa obi beso sua kaza so bobo ne hwene eti pekwaya ye be fa so ene ye manfo no adi nkomo akere mo baby ayefi baby abedu ene baby atose eko edi za Ahenkan mo de sa adwumadi abade a na just we de asa watwa ufuo na tonkwa mu no ye twa fufuo na tonkwa pa Inti uju hu di se ekwa ebra ne so na se ye be fro tetefon so ana ye be srew no aba studio ha uju hu di se akonta bebu ade a kire asene man so akroso abato mpeso ade hye no omani be so dwumadi a wadi ade amom se abankra chipani ana uju hu di ye so be for ba na ni so ade na me dim se me man for ye omani so na ya ye pa ye dim se enye no mani nyina edisi ye so no na yetimi aye de but kakra ya ye no nim se ebebu hu akonta na di hu adanse so me ma for so be so but be mobile no da memenda na se da ben ya memene da wo kwa ye ni abetwa afira yi na se bra na beka tem kire me te studio pa se be studio na some of them na ye pictures some mo maybe am Facebook live video na ye pictures here to for na mo show na manfo ehwe ewo Facebook live ehwe no no mo so hu sa nya ye kan no sabe enye green book na we dey ye feel katoshi na say wunie na me hwe wanim na hwe manim anu alen okay honorable quick one the enti ma ye fro ye Dika at ye trim po no ho ache kakra say see as wo free enkan and free asama kase ba pem achim dan ye kotokuman ahinkura every assignment na bapem across the year you bet magazine ukraine contractor ho aguso or ye na dwuma se ne se na fata na nso every across so eba beka ba biti se asuo so no ekwan na something which is the monka bedi da kwanim akaka no wadu asuo so bridge we say tokuro bi abeda ho eche kuroi na asuo so across no ankasa na across junction no ubo anim kakra no kwade egbobo wona we abanka chipani sa kwan ede na ekoso odi me efra me ofra me na me say enwa wasam na that because what the eba puto ewo kutukumai especially as I never answer across the order oye ambassador ba ko be me da say so when we start to question we kraka na me that kanya go na out studio ho enia wa woni tia me no de ye satisfy enye ne ba ye puto so ewo ye district mu so de bia ubisa me first na ye baby by way we the hututu yi me kai o friend me e kan ho asem ene o try to ma na nyame adum ye ne contract kata no be ho ni nyina ka dwuma no if ye broke my say so boy the best so or you go first coat sututu yi and no so what them adapa that will complaining and I don't so yeah and I contract no abai ho kama me kai be able swim me and send me yeah atama kwan so odi kufu dia fu be pona ba across and also what the jet the kai and also frame me PCFM and no kwande dey PCFM if you get see so me kai pa ubo me chikakra na no so free contract adenjira me bo wachi still me fro anu afa utu ni matam adenjia na say you food your pa no e piano ana oni ana me enso entum pese sabe me fi akuye so na legacy ameja ne say sabe akwa bone na meja wo across ene ne patam me da say entum open yi
and I don't feel me soon any day my term any controlling your propaganda. We are partners in development. Na me nimsa across also and then Asanema across the district no. Da kuma so. No crepa. A hoka can no. Me damenda. Honestly. A deputy anywhere. Nenta ho atam anaso bi frame me anase ye ne panyi bi ni hu komo. Me papa captain koda. Oni ha owo ono man panyi omko UN Asem. Enso enro akra frame me. E was akwa no. One Memphis akasa. One Megida ni oye across a cop master man. A contractor nakasa. Ama say the fitness week kono. Papa dankasa say onya machine pro e wo ye man te work obi tracker waka tell me say wo dey men ko pema machine ya ba sisi ho na kakra na ka bia be ba no men kan tell say contractor so on ba because contractor no na say meji da wo kana say me nyo no e contractor Midwest Contract Works Mr. Godfred Ando Dano no ono na side manager center ade no no monfre no ma fenna ko mi nse wudi mu enya nchen kra wudi papa ne pa e de me pese me ka o papa panyi ana so bia one no eye fine me kana akana sem iti mo fra na excuse ben samben o ka kire mo ma mo ye mpanifu yi me say it is here cry the bere boso ni die ni phone no me fa na nko binim so tu kwan dia me ne engineer ba kwa no wo kwan so Mr. Quanting me friend Dika wo in fact o ka kire me say on ne papa ni here juma biu on ne papa ni here juma biu nti ontumi nkasa emfa ekwan no ho enti papa no ya bo no puma ya ne minister kra amwakwata last about 2 weeks ago 2 weeks ago ya kwesi akofodua me name regional chairman me name party chairman ene papa kasai and so if you think if you go no enche sakareba and so in fact minia it's even getting worse and worse by the day. Asani man so across so mahi man for their reshaping e o mo about 1 peso so no madaro mamumu ni bi on yenibi na odi they how can change na ni say I feel you should not papa ama send ya isu no su gusu to no anu a say enkan isu a try no and yes in minim enti sisi isu egusu to yi o de machine go sisu kra enye ati say we hear a lot of engineering work to form now the abua fele and sana what me dey anya guso enti enye adwuma bi obakwa ya oho a enye well engineered no then you are going to even make the situation worse. I am told say enche across for ba be different amoba be shefa na said the situation it your way avasha na kwan be man kwan na maye na second one who's minister nkasa any contractor Midwest akasa osini how pa ni say sika na say aban de man no onfem ma no ana say how ben and the two minister him say we are aware when you Asem we there I said what you do anoma afuka na de ba me kete ta bwa be odi wa de ntina akasa aso okay o be so be kase because I wanna waka kire say minister na party chairman na regional chairman motim ni papa na kasa minister nso na nado edine tua akwan nyina no wo Ghana ha tono no reward contract no inti si wa award contract na say yehu actions a na say minister na kasa ka me bi kire e fa sankomo no wa ka be yede odi udi ba say papa de dando the jima yeso ni anya me kwan na oye o baby oye juma aye rules ama o my dana na before the otwe ahoma ochi bibia fiso na mba na tete bibia so mebwa anja ayi na ekura mana bia amwakwata na ekura de wotwe mani mana
ye juma o kakra wa ye abai etu ani na ma no because the last time I'm in the kasai na or sika I bu du kakra na kwa ba ye fi across we see ye wa dia pa esusu so that you try make a pet or friend you see yeah me susu you know and the more because you dey man and do 20% of a car by another near me expecting to until the trap before we go free me and cocoa yet more final so bear was swimming and coming to your car canasa to money one penny for casa no mamma is going to remember and maybe I'm not catching it if I could to write her at a send a woody mono with himself in pass I bind the contract and mark contractor. Not say a normal koye or Kwaneswa. Do draw a market maker 100% about the capacity of the contractor in terms of finances to be able to do the work. Until after Midwest, a Kwana or Yawano. Inji ya papa Captain Koda one Ghana mampani ekoba me no kase omo America bruchi mamu na waka kyo se ekwan ho no etete no na pemahin bi no no antu aka na mu fensiesie wo no ayembia watimetu anamo adi machine bi achi wonsa kan na se uguso yeguso ye mpanifo ewo ye mantem ho a mo ye project ho no ye papa Memphis ka ho ye ne Memphis akasa unfortunately well the machines are earth moving yeni nyina no we nyina o se kokko Kumasi road bypass no mo ye no bypass no o ka contractors ngotwe a aban yi omo no a mo ye no ekuku dampa no o ka hunti enya sem ketwa o ko hwe djuma o ye was sam patem ho na nya gonti machines no de ko dem obi a ye betumi enya bi won ho Megida until on it, the Papa could have named Megida engineer and Kasai. No catching is the boss and any around into on the boss of the Kasa. Now, or man go ahead. Yan Kasa, Yabepe, a fool mano. Now, or the machine about Abisi Hokaka. Until, fortunately, the empty or constituency. And when I'm a account can see back call at Wada. The Wada, the new MP in Megida, contract and the better. You need a better in the action, a choir, which we have a boy, my for the SCC, or temporary. Ya pass a year, but ever a 16 foot corner. Your man for never by Bessa, Yana, I went to Fueba Besha, near Coswa, the fair fire, Coswa, Mobile. Almost wait to me and my papa kaka afaso. Into bed mama assurance say if it na akopem ne na wotwe de Nyankopon ya adom na boni bi ansia ekwan na amna bedema is a fish pond no atwam na donko a ka ke 20 mfam nkoma no na wone wo MP ene ye papa Captain Koda mahwe asiesi ama akrosoman ene kotokuman me ene de me try assure you on that if it's a captain baby you want enana watwe ya baba behwe at least na ye wie kwa na master te bibi koswa ye pe nsisi amasa bia no. Okay, Honorable Alex Nkum wadaroma uni eha na nso wanya brani adaje ene abonkomo yeda se papa na wadaroma achim eje krom omo electricity won sansam no so agwazi sai eje krom ye kro pa na za bia wo ka se free light ho mo ho so light ni ho. In fact we dey our hosem say when you tia Kenya pa na so on nansi ho light high tension e form cool and no mum cool ni pa na because of say ye be nya transformer after put it down to omni light me MP atu na mom papa aka ye be switch no aka improve be ye dunum
dusia pɛ ɛne ne nkania na ne MP tu ho na mo first no ba na krom du wo twepɛ na light wo so na so sisi aye dia kodu aduasia aye 60 nkro from 18 to 60 and ya ne mo adwuma papa aje krom for no omonya nkania kama ansana obodo mkoko mutino ama oluwa se osan enkobiu nyuma pa wa yem tino yentra na so wow yo ene enyina dia no utumi se aje krom bro nyamusa bedi no osum with explanation dia man na je say agira be 2024 there about Dika ama minister energy minister ni ECG for aye hu no nyina wie say it can be immediate na senior a normal community no one really na o kasa na one year setting na I mean the promise say ochina na so na bibia sanka mu na afa akoye na what so esa man for the kasa say one ka when di no clear me so there a slogan e di no clear na udi no clear nyame na udi no clear Oluwa 2024 obasan di Oluwa asanko bio na zo Oluwa de o gini di pa o bona kido obasan ko no post ko aka na de on post omo person ba no umo ma na okay ya fejo okay no o si fear delegates dadi o si obi akra ba na do dia na dadi o si ba me na do du ba me na ba eno na wo ke na say ahanye ba me ahaye Oluwa eno bi person challenge na ye nim say abranje bia unity a we adwuma forestry commission ani abre say obe press akunwa no ana wonte forestry commission ai moya na yawo yeboa so abodi no no do ba organizer ka onya 2 vote obegina so op organizer o party mo nya nipa mienu so 2 vote no nya ana sa ba o so na onyina so o prima mpanida enso otimi di first o ai super delegate no enti agobe so e fianopa na wo ba se o be organizer that's when you 2 vote na MP na banya saying 200 about half of the vote which is 270 endi Oluwa wada ona on yo anabo Ahenkan anope Ahenkan from the wase e ba to aso peace for Monday e kwan de Monday mesafro amishna thank you honorable Ahenkan abankra chipanima asane manso akroso abato mpeso so o se achim aje kromfo munyamutre na mo de mo nkrata nyina kodu abam omo hwese bibia beba na hwebe Oluwa mfa na konwa nto anayen kwoto aba 2024 de na aba ana memka jansa na sebo so miense de ni de omonyo madwonso bedasum no so wontimi nkane se mbedasum bia na animani wi ya no bibia timi eden asi tienso ebekoso awo atwenyem ana ekwan na ewo akroso ebo dan no oh my god ekwanfo pa no aye monkimonka swimming pool komo fans makọ baby na nso ni bitire edeko eno so se hwiebe ene na awotwe opani afense captain Koda ono wa hye ne bo so onkope ma hin no no antuaka ne enfen level sa area no me papa Mr. Godfred Ando our Midwest Contract Works penny power down one sa contract no abandi ama na things from aguna so aguna dua kwa wa ebesi wodan se chain na nso adwuma no ya ori ekwokyera ban abantua ono so amanfo magunu so eno se ne sabantua no abana bantua ye de enti ma mu hu de ekono ne tintini tete nya so pani na dwuma kakakra oye no bepem ne abantimi ntua 20% kra tina ma ekwan no anwe ne se enti captain Koda be mo so behwe normal level across swimming pool de ye hwani mu se bibia bekoso ye toa ye dwumadi no so hye nso se ye dwumadi a ye de ebrem foforo Saturdays ya to din se be kire de waye be kan de waye na ye hu ana kuzimi bwana by best start every achimabo e wo Brim Central ya mami Victoria Du ena ye municipal chief executive officer wonyin patoa
post no ekura no osimampania nam to wodi nanim ye fom soja fo betuma ba be foul because onye ni paatoa e wa abem ne momo be trend ye wayo e bia ye ne ani ehun ni ye akom so de eno ani nkiremu live on information center watch my boabo on my fedem yopo they say boabo ido agwajakwa honorable MP for Achimida wa be information center wa boabo a on the challenge aboabo information center no agro form ora buboni adwuma se ado agwajakwa nso ma abu information center no fa Ahenkan FM if it tomo fa da they say there agwajakwa be information center mi tomo ne ya wan adani ate gengenga enti aniwa fifi aya fi ya dro ni akuma fi me classmate fi na ye ko school na ni Ghana de Charlie wiki kwa Dennis ejako Mansa Florence Vivian Edu hey school classmate from home you know kwam da ko your police awa go ni zone man dia kra cha me bam well no assistant boys prefect no ni ejako am so me assistant ko ball prefect me ni apele ni ya samoa Ejija chansa ababu ya nyafu weji center ba kwa kan honorable Alexander Kwesi Akwa MP for Achimida abebie information center ba ko o de challenge fee agro for be dekeke the cut through our topics and I no pay one can 93.3 for brand new so baby telephone lines no now so abem I am umule Good morning to you, AMA coordinator for Ken for 2024-2025 president. Good morning, sir. Areben Saba. Areben Saba. Saretier live on Facebook Ahenkan 93.3 FM. I am your presenter and host for this morning edition. Asem Dika ni Jumadia wasugu awutie nsama anu odene amanfo ntimi kan ne ete ayeka amanga ya zagayegen ye base fa kwanya resubo achem aboabo assemblyman abaso honorable amukachi wadaroma enkenye wo munti ene achima aboabo ye bus stop no honorable Alexander Kwesi Akwa woyo why the papa ye pemputu oti ade bia ye mpuntu dwuma beba kromo an ye be se bedi hu nkomo de fata se ensa kan so ye ensa kan no ye be se betwe mpanfo adwa ba so enti openi e fa na honorable Charles obedi assembly mine one time and wa ye aboabo bus stop bungalow na kromo ni yin kromo a in term of office odiko awie se wi atwam 20 years bus stop na bubu alogwaze tinanse ye kanje digo no nyafo Alexander Kwesi Akwa so say wafa ababofo to aba almost 86% adima woni wo MPPO nsema ne aganye ni nie lal kwa abo esera dwonso ba akoko njenimisa ni no nyafo William Kweitu ene be gina abo aka sie begu abo kota be pemine atreba akokora ye hu abo kromo a ba topi anwenese
ɛna na Abubakar sa abu ankoso nyina fi ayi amukachi ya man kon ha obe yi ni hwan se obo a me tie tobo obo asai ani se sunsum na ka ono abo akwasi akwa no se da bi ma nya bibi abo ankofo bobo mgumbe timrika tante be ha ababu ba stop edu lente eti wedi eda na se nyagupo nsa no ye hu papa e beka de anya nsu ehu a eno nsu ye bedwam sanze ye pe achimabo ani kotokoma ye nti de construction of achimabo bus stop ekoso na na ma bi frame bi zamia odi bus stop na mu ye na mse anyame na me ye onu nyafo Alexander Kwesi akwa na ye na se e belalo kwa bus stop am wa oni bona tete so amfanta bus stop di ne tie ne ye Ora Samuel Apietu aye Atefa Senior Secondary School PTA chairman opani Yamwache Ahenkan 93.3 FM so. Adaro ma panu boko de. Yamia so kakaka. You. Na sisia yo nya emwa school wo na hina ojina hotel wa me yamuzawe kwa na wa obo amane. Na hina ojina hotel for nsu mo ayi. Me ba chaw ba bi oja na telephone mo ay kra ti ka betima agina yama ya ka be de papa kozi mo hwe na mo san fed back because the telephone lines no etwetwe CS analytic phone nti asem ne ye opere person ne ga se Ura Samuel Apietu wono eno ye PTA chairman edema Atefa Senior Secondary School school ababa hia atweyenjem pa e ka ensema kase eto ono abo Alexander Kwesi akwamro obedi MP Atefa Secondary School no e ka on bi papa edan nso nyampatrudu bi mframa na mu na epepa dan so dwiri adan biguye no na Atefa Senior Secondary School technical na kan bi intina ye pese hu se sia sena situation tie yan nje se ono abo MP akwakwa ebi di aboa akade aka ti ye hwede awofo ene abatan no ene all student nso wo mo ye di aboa yeguso atoto ahoma ye nsaka Ura Samuel Apietu a ye de ne beto ahoma ne so Takum casa for you. Panam. Okay, na ababu no yesi MC and DC emechirem dwumadi adi be no kusi udi oni hu bibia MC ya ababu kromu a club abufo nyina hu ana obedo adwuma suko ene bebusa ababufo adwuma no mom de ebe ye aje mfide ni nyina dundum na hye esa mono adawso ai wanya so a akwa bi no trance akwasi ampofo agye na ne nyumu hwiegum saa no osuna ni di she odi Ahenkan kwa me yebo a bema ba kantinga otope me papa no kwadwa apew me ma me ne akua afra akoma amnom de ba wiase eye krukruwa etwa ne hu abribia etwa nso abesi na achi uye bibia ya de pa ade obedua no enu ana obechi contractor be na ezu ada adwa no na de na ekom yo Omam kwa galam se ono nso amasem ne kwesi sai yo ha Brandon Sankwa fine inyani egbo gura hakude oba wasresre so ma bomba fu na mtia no na muntu na mkasa my fine enu krase na atoshi oda adwa no ode amanuku na esi ana yese enfidu do asan enado do asan eno mu di si dwa na wie
timelines in the home, safety measures bang, details of the construction of the down market, stores sign yes, sika sign they come. Abu Baba, na we no one ho. Yasu dia dia ho agim. They many kebusa questions answer. They are drop your bombshells no. Na mo say yes. Abala. Pam. Oh yeah, then. Pan no. Yeah, won't if you do bad, you do for yourself. Hey, bug money, yeah, chow. Just a bug money, by DMP. Hey, who? And as who walk of young grandma for on one okra. KK Bosom Pem, Control Accountant General Department. You see what I found from. And I'm saying, can I do a sound echo? From Hashi. Yes, Yako. Sir. Says here, Pom Hashi. Achim Swadro MP, Nabu Canada say. Nenia Bresa Cordom say, Akonyan Okuramu Pinti, Nimpuntu Juma Enti. Nadia Wo Jem dia Mobia. And a controller and accountant general department of Penny Dano. Nanadu said the whole Ghana on judgment for Naka. Yen part wow. Aquano connections. Kazu Pugumani and Jai. I know that Kate can I do a self wow last one way. Majia Konano one time cry. And my anxiety, you have no bulk money. Or a bulk Mara Bema Tintingram who fed you up on the Bema Banabara. You see, or bought on a young for coffee and grandma for one here. Hey, what's the day? I go find grandma with your massage. Come aboard the young pop. We did not no pattern, but it come. It's your pomma, there may be a match and one dim pie. Achimda, a silent person who be on Gaza. It will be one a king cane at Yazim. Into a crucial match, me and son another pomma. Achimda about 1 peso, a chance about 1 peso, and a chimso do about 1 peso. Could you upon command fan form or cockra? Olu so ne DC akache say fan form. No dan the end akwa say no. Who papa submarine or shafom and way of Mujma and way of Mujma and way of Mujma. It will name money to was Then I'm so no balance that I was Yakwa, Omu Kodi 1 year, 2 years old, or that market not to a table on Samson, not Brozam the I'm a perfume no, or Brozam doing a tell no how you know. It's a gay cable some pem. Bulk money, can I do a say? And why? Coffee and Cramafo. Or down the hair ban, yeah, ban. See a doors who. See a shanas, I don't know. Your doors know you baby money a cabum de mabaco as a J. Faconier is already bequa. A baby to my cabum near the Macquasia J. They said, tell me you know here. A baby to my cabum near the mine, said J. Not for pony here. A baby to my cabum say, with DJ. Back pass. No see the free kick. Meaning Bogake, Steve Drew, but it's so. Na trakasa. And the telephone lines in high pa. Ghana di so to asade tie.
Meanwhile, I saw the text message by 0533-898-915. 0533-898-915. Shano to say number so akwankwanu ase ebeba so live. Telephone lines be issue the ajimo course at the right time. You be telephone lines so and so the betudwa. But I said your text message and a WhatsApp message and you can so the beba 0533-898-915. Yan tell say Honorable Alexander Akwasi Akwa ababa be pm achima boabo not as in person but in the team. Ababa hwe aboabo clinic no say the Asia Joho Aditiapa, Honorable Amuka Jwaya Jumo. Why Juma papa. Fire there yo. Fire papa. Neja kwa kwetu so, eja kwa kwetu so. Ema ni dimi kwetu so si school mienu. Ene ma abuabu. We say abuabu salvation. Ene we say see ene we say see you can say primary ni ka ho. Eja ye di gu ni so no. Inti ejana kwasi dia ndi enyanso afi na ebu janim. Ejana ngaza afi na ebeba. We dey say ye the prepare mpega. Iti na abuabu primary. Ezo ta angwan timi go school. Ena ewiaso bo mu timi tan e wo hyeche fon no. Sa na abuabu eye clinic no so tie. Na nse ye keka ya hu grom yi. Pictures no. Are you able to show them on Facebook? Yes. Honorable Alexander Kwesiakwa anya astarte renovate achem abuabu clinic no. Do ngoba na ngoba be fa ko. So, it is here, I'm going say, Ahenkan 93.3 FM. This is professional journalism. You don't know. Ye kesi sudia say, Honorable Alexander Kwesiakwa Edinin sa ababeka achem abuabo clinic no. Washa sia, mika say baby eso to brok. Baby eze womu ye 1-2 biano. Omasha sia omu ye den, omu ye. I think I've been told say close to over 80,000 Ghana cedis. And now womu the best egg Indiano shady anybody dechi. Near what it entails a body 80,000 no na yafa so abona baso se eja ababofo keka ho se konfie na ni adi tumisha nsa yentimi fie nsa nkyire we supporting se eno na onunyamfo aye no ono so akena koma na waba na oye bi ede aboabo aboman sa pepepe ene ye peno obi ani wo de nsa bankum be che na jafie empuntuo enti ene ye to aba ene mampanifo enti se ye kuro hia bibi na ye ka kire MP a odaya no e wa abam na ote na otua na monpase ya na ese fatase ye bono abaso enti ono bo wala zara kwasa kwa ye telephone lines na disappointing because you are trying to reach out to oma ese no mkasa no pay na nsuma mu nim Ghana nsuo to a na enkane no aye bibia eho eti achem abuabu Pentecost lane ena eda ho no Facebook mamu Facebook live no Pentecost lane no ena eda ho no laila nyeza akwa no so na honorable evanzai honorable Victoria du ete ndi MC fie kwani ekwan ye kwafo papa injomo ye kwan nyina no honorable MC on factor abuabu road na oh but ehonu nya enipakuta na tuo because eye kure nyina ahima oba ahima o achima boabo ni kwan no na ahima fie kwan no mabucha fie ha sa fie no ha fie ni na MC money mo na nso town o na sababu fo mu so munya so sa MC gwa obre onu ni fie no gwa nso ta ho na manfrum hey Asem bada bio eni a chain for ofeso je bi mu dan no no ba bia me yire no wo no ma me abi na mi no bra Robert ma me ni dan no ho no na MC bani mo no ba we nso no to kakra ba bi fish mienu bi agumo bo wan na dan fish pond ba na dan mo so mo ye bad na mu twa hwe ma we Facebook mo hwe o ma shida ko twa efie gate no no me dia beto say efie no kwan ni o we dia beku santana o so ofie kwan so ofie kwan so yanya di ebeti bia anso ya kusi trans na mama update no because we jam ya mi fra babo na so ba bia ntogro na just ababu ko ni de uyi kota na etwa makọ na kota bia ni krom ha
Idi ababu krona ya produce MC no. Ababu mind me ama yenya abanka chipani no. We quota na etwam wom akoda na quota ni kroma babia. Baby ebi ni babia abiem. Mufi baby be adwuma ha mu quota bia. Ana mo ba na yatutuo. Baby. Tina mo ba mu visa mo ba na nam quota so kroma ana. Ne etwam nyame nim niku na ababu de na ekru bia metwam bia na me kondo se mesi. Ba na fa na nsi. Me na meta aguna so na mo ntina meta etwam pa. Pa se na ehwem. Nti me ye ba no se na ebe hu sa no ma we no na ye ka sesa enye hyenhyem na eska kokko. Oba zo kan kwa azam jira me ana. Baby say be da wona. Ebe na me na busa be we dia cheme. Se enyo no so chese sa be na fit no. Nti wo hwede akwaso ndia. Enye de hyiren bia na eska kokko. Ti abo no se ni quota. David. Nti musi MC kwa fa so ko fie ni. Ono ni fie na si wono. Ono fie ni. Yeah. No wana di moto gina wono. Okoto for me amini Okoto kan na nko be prasa me ma me ko support na ye wini Okoto ye receptionist anti yan sa mu ya rounds mo dwuma ne de mu ne mu ye mom adwuma de mu ye ma ne hote we seen it believing obi ntimi nya kire ba bi nka se mo na mabom ti but na ayi me say few days after me say omo ma obi sanhwagu fish money we nso bi sam na ahwagu adam ko twa na mo hu ana nam se da bi go for ba ne na ma de yebeti ahonka already we wa wom kra agbawo Pentecost on mani akọ Methodist fast for them on so lane on de nya kra da bi unse ekwa we ne enhye nkuran we ne ara ne ka den amanfo nka ja nka fempo de betimi aka yes we ne enhye nkuran san se ekwa ye be ya de signal se be no gates ba we no hu gata bia ho baby there's no projection of gates erosion ha na no e fa ba bia awu sama na ni jesem enya kra o ma muto ne bre taxi car keto kra nam so a se de oto no bu yin baako no o mu je se obi ya na se mo de ne ko a obi kofa dropping na oba kwan nti onya bobo na so tre ko ni ko opa o esu e ko bebe me papa ko fia na eje mu dan no ba bi MC si ne dan bo fro no ne iti mu ko fa kwan so mo hu signal bi a chese e bia e kwan ye be ye ana ye nye o sire me na se ombe ye ube signal bi kran ka be start free main road na aba na be adenti na ho se omu ye oda kwan na omu fa aboabo de ne kan ka se e bia MC kura fra aboabo nti aban ye nye we mfenhye maame no kura so ni onyam ana maame no mpushi man na me ntumi hu no because me ye MC momu de me fe ni agro me kan e we de wo be ka se man ka se bia fa che me se me ye MC for krobi so di na mimi krom ne de e se mitimi ja bibi na manfo se MC ya me kodi ye me so de me de abo me kro ni DC kwam kwachi de nja ne di ntimi ntwamu da e wo nyomo ye ma wo da man ampa enti MC kwan ni ne kwan ni mo bo ara mo mo ni se ni fie ni na ne kwan ni enye photoshop dabi ha so no fa kra sorry o Methodist ni Methodist ni nya me sum de ma me ni fe ni agro kra ena about Pentecost kwa mum de enye na Pentecost atafo no so ye den ndi atafo mu ntimi mfa Pentecost o Methodist nso ho enso na gu ono mo de da aso mo kwadwuma o yi factory angaza omo saso yo ntinka de okay because me wi o me tell say Pentecost wo dom Methodist wo dom to mu ntimi nko na nso nkitin bebere so yes who say am why any school sankese enti schools ni na omu na yuso mo ba sefa ono mo yes timinim so mu so ntumi nya bibia who say enu ntina na no me culture pi enu asana nansa da bi come kuma birthday no me culture pi sefam ka say ababofo mu yehufuo on say fabi o te say de ganot MC e bia MC krati bro no so no sa big companies da bi enu de oda pomo de obi antimi nya bi sa oda politicians no mo ye vindictive we e bro no we nko amuntumi nye da bi omuntumi nye am capture na za MC oba o konfie nan what is what boda wura fresh obi mra ne ntra dwen ko be so be dia ababu be yi what bi da onye bi bato onye mo ntra mi so omuntumi nye no oda politicians ya ka o he de ye ka wa hai obi ba fi hotan ba ye be ka so what you say mo honorable uko enkrani kumase any part of eastern region MCs no omo identify potential people bi say you say we woni media kakra we betima boy ha we hian chance betima boy we betima man cement ke na cages mo yem companies ni ya ti say MC depends secret aso chro say me pese ye yabo abu gates e wo Pentecost lane na cages ba support yen
cement wo dey nkyere de fama e ko se bra na den fa budget ne che bi e be hia cement sei e be hia round sei e be hia anwea e be hia abo e be hia nsuo labor for be ko sei security na target aboabo manfo no nso sei odi anka mu firi ha kwadwada kwa mu firi ha na jasen mu firi ha na bring ya shefa baako said the MCA owie na wanya ka sika omu nya me pese me ka wa ha no bi akotata no e won kran enso mo kwane bi ti say yo basika mu nya mu di bi kwakoye what is MCA wo ayi a chance ana suadru ana odan o matwa na mo bi say da wo mu de yan so ma wi ni primary so buga ebuga amanfo ni ye die party forget it ne e fe DJ bi ebuga ono na asoko we keeping gwan obo that DJ no okay sa pepen bi na yempen fo ni mu bi eye wanum say yeah oh cause unya feeling bi asase empen fo nka say united enti omudis unity no asai ye di akiri no enti musuo mo na hu bibi na ka no mo de waka squad of ompemasem no ho ti do mu nima na ompemasem so media ni job no do mu nima ene we dai ompemasem ompemasem na kwa no ya na yenye this is the gospel truth when nyame fa hunhira no cause amon so meka say MC kwan wonye no kwa so wonye den u kan we wadi atem baby wabu pani ani mutia we ma nyankopon ma ke say mranche mu akukuduro mu kan kure because ye de obi a ye de to mission pastor omo she da bonso no kwa na good down no omo said that for mu ya sade no ayi enkofo ebu afu pa obu afu obi painting down ho MC yo ma painting down ho na sira do ka ko bonso no tacham so onye wonu kwa be ma kwa no on aso ni 3 a obetumi atu yes and it come no ya dwen mimi no mi oni ye ni aba mu tumi anu gina me ka sa babofo ye hufo no engovu kwa so omufidie begu krom ha amu betwa da pase yan ya jisika disi ye aboabo kwan no na nka me pababofo so komani e dene no mo sori ka se de mo kan 7 previous mu wo aba mi anye last week it took our chairman and obetra e cancel egofu ekoma no atum it is a wuti kromwa na se nipa bi MC ntimi tunu hunsi wonga se yankeke nipa mum ne amu akro MP ntimi tunu hunsi wo na ye to enwu asi wo ne ye na obi atima tuturi video ba kroma be twantro na kroma fo mutan ma edi na mo hwe no na mo ye bi wa be from se memebo akai wana ba sa den da bo amo ba bia wo kwa beju awo tu ne appreciate the wo ye hona do ti be dey e be ko mezo da politicians no kankama enye wala nyana mo no wayaka na ka bibi se ayiye pomia no say politics no next year be dey because most of the constituencies no be kum no entokwa party ba ku ntokwa sa yeah tokwa sa enya sam kito manu ngoso sa bibi ansa ya bibi ye na so wo ye MC mimi nyanka wo misimi ko bom wo piece of account wo ye MC na ekwan lead awo area you any signal of reconstruction and construction some of us will not keep quiet bia na wo nkyiremu ntia so ba na be kyem o manfo ka so mfi so bia na wo nkyem ntu ba na be kyem a kye o manfo so wo kyerem a manfo be said odi anka ne kwakwa nim kusi kan kura say nye sa nete na mo say ni na bia ye ma me Victoria Duai dey ekwa mu bia makrum ye time mu be ye gate kakre wo hwa wo se ase ye jino akwaso oba wo form wo se kronanya form ase oba dey owo form oba wo form na dey so on nice form ya kev ya kev se wo se on so oba dey aboabu kwa ya kev the on so oba dey nkwan so ye zin dey nkwan so ye zin form no man tia na zin nso ese ufiti utiri so abesi unase no baabi on ma wo se bam baabi on ma wo se kum e wo se ni na shu na ma en na ma wo ye ti hwana betimi di na describe because still am in charge hwana betimi di na anu se kra okay mfa afia nya example afia form di afia ampofo wa form mo don say because of ya adwuma ni ya adwuma mu ko ba nyina o spice wa form form ne de ya de o obi ehu bi onyongwa na ehu David nipa nyina edu
Mutwa gata ne keke no utwomo se kro no ekwan na nya 4 Kwaku me ye prempe ntamafo se mimu ade but nyame na me ye adwuma to please God not to please man. Dintia ya ye fasade ne san. Forget about them. Enu tira me kase aboaboman no dodo na ye chaos omo ye hufuo. Said ya wo akra wo hu se aboabo kwan gatesa na yenye na hwedi kroma tetantan. No obi atuma tutu mfidi aba kroma be keka nse hu a na ma hwe ne sa ngoko. Mingasa ko tonsa me support. But at least open your mouth and tell them the truth. Na ansha omo sha adwuma na sini nkran say adwuma e be ma e manfo kra no mani ye den esoy. Baby amutinsumu sade yaye mutumani amuhu. Mutia Very na mudi mani hwe say ko nipa na hyeda se obeye sa. Wasaba na ma hwe ni di no abagika inti na yensu ani abre say Sanfos ani mo no na se mo na mo ye Sanfos ani mo nya ne ye still no mu omu ka no omu to na ababoman to itini yesi ewiase nipa nyina do we MP for bi wo police news MP or for bi wo soldier news kota ye de mo we na sign for kranya slot ai ende no kre awonbodi am yanko bi so ende wa wunim na wunim ba se wunim a Ghana ha even this parliament kwana amanya slot to MP ubakwane those enipa say e de mo form fire service immigration for say police for say ade a aban mu panfo no bia e de mano enye oda MP nkwa na enya bi e na enye so adu MP nkwa na enya bi national wo aban mu unia o party no honyo party babi mu gibi opposition parties olu mayo akwati events okoyu omu nyina mu obi abi ti wo de ma wa sebe enye se ya ma be oha ebia enan enum ebia miensa ebia dunum ti ye de ma wa na wo so ahwe ompeso aso ebia obi a ohia se wo de be support no na wo so da ede na wo de support no enjene de enye news ye ka development a omanfo no betima ka ehu abom eno na me di ya bebrebe no because tu ye tu ehu si ho no ye gya adwuma ho nkran ama ye mark boyin eba be som se ye kuru aboabo be den ebe ye yie enye wase no nya ma bofo ye menya MC menya obi a oye na se de ye twa ka ho na omanbofo esi akire abebu dwa go kuroi mu na kromafo nso te wo no mo hwe no na uye we no why na be se ni nkuran say because me asidan ka urade say ti da le chema be kan nyawa no ekwo ni sika once the kran kamensa da me tiba ku bi ntro mo bo dwai e wa abo people's assembly e na ma yenso ye bu amantie o yiwa yenso ye bi o yes Scottish mo aka kan ya wie unse obi amu mabam ti mugu so amoye konkonsafo mo de o mafu namti amama obi abamu abu ye bo dwai nya almost 70,000 Ghana cedi oyiwa mo na mo kro no area konkonsa any pesami kuminya any dirty politics u papa kwa ka say bone u bone aka say papa wo ba so kire say na mo obi de o te so etimi kasem na mo de mo te so etimi kasem I don't say o mo ti Pentecost lemo na nso to abeblimpi obeda de wapie abo asam ne aka no kro mu ha obi ko ha dan kra odwene sa no mani now tinbo nsi wasan na hwe wo de ma me fa ekwan fia bi da ko am kotwamra abo ahemfie no wo kwa wo transe kwan fia bi de ko na mankrado baby toilet no won la wo za kwa no ya broni mu le mu ho takumu le mu ho se kwan fia we ohin kwan yo eye na mankrado kwan mimpesi eba ko bu obi ada egusi ekubie den ka timi fa wo den ekoba eyekuru dada intika yenya hwe kwan kenka se ye maintain sa kwan no na egusu kota kakra na kwako si na mankrado na try se de ekọ toilet no ho bo se viche unya efefe efuturo ma yare ma na woto wo na ya check sanu mani na efuturo ko ekunye no hwe efuturo yare akase pa emvutro di nipa gupa na na yenya nkwantan mu kwan ekopie nkwantai hwe na ekwan no so hwe mvutro na wo kwan no so ye obi ka biem dabi ye mo aban ba so osumjo utumi ya dwuma kama utia ska kra ma obi wo sa kwan no so enya oya because wonam kota so yes na say ye ba me na ba ekodifu na ye ta dojo ye ntanhu ye kodifu ba ya wono ho de joint Saturday bi ekodifu na ze na mbeko and then yeah can a mouth for no more so because I need a big man but also so first who kwa with the pakai
ene yo mugu sa kwa no wo kwankwanta edam pro abanya de waya de sana sabibi wona samanya nso ne ye ka enyina kwantinvi nto ayampia ene de DC yi Alesin Kuman no ho adwuru me pa aden say no obisa ne say ye hu bibi na nya ne ye ka enhaw batu ni sase ya de kese bi pa somboma wo eno no aka cho say enya nkwa na mema ye frɛ no peace FM na me frɛ no yo this is baby one si hu ade anya na akobɔ so a wo nya ni Wam so party no be kona on party no ba ko pen party ba ko pen nka bom nim. Yes, wo kwa nya unifier. And I can for mo pia sem ye ne no nkasa, oni ne kasa ye hu ebede, ye beka agina mahina ahye. Na police commander dan nyu ne nso tone so o san nyom afiri ono mo a ne yesi dance ono mo ne. Yeah. Onim waka ma cha say IDP na say ehwe nanim. Yeah. But IDP Maya still say to say bia wo anum say na e wo say nsi fo ba be bibi anum say no mo meye ya say won adwuma na ye odia obetumi star aha o mo ama arekonoma ba be on time ana me boa. Yes, then answer that was Thursday 9 FM mo ye Machi Foundation na me so me celebrate us agefo e wo Peace FM. Dem ye ne say me nimpanfo manya 70 years and above 82 90 69 for nkan. Okay. Unya 70 amemfro. Okay. Ti me nimpanfo kasai. Papa bi e friend Mr. Foster or 70 years. Okachem say Udi. He can describe Nkrumah in one sentence. Nkrumah was selfless. Nkrumah ne omampani a owu inu oni dan. I'm telling you, a fat ubia penny bia no obi odi politics oni dan o. Debi oni dan. Nkranzo oni bi. Oni bi onkran. Nkrumah was selfless. Me ka be see what semana wo ka ba this season. Okay. Ye pom han. Any part of the country no. Ye di tumi mo obi a odwen di onu be nya. Na busu say Odi bia nyuma. Ansa na waba ba dwen mo mo. Ko DC no na dwen say e was say won centroni na ese bibia no. O ma the party look good on the eyes of the people. Amanfo no hu say party no akono. Ba amanfo no sabe wani mo nya nifrafo. Sabe omunya asusi omunya mu. Nti de mu ye nyina papa omu ye den omu. Enye papa nso a omu. Yeti ayeka aboabo kwan se bebia MC te ne kwan nyenyenyenyenye say ye boa ababofo beka say nkola mu ye nipa bonifo ade nsu ye show mo but asema ye kan ne krotro do to obi antimi frank agents asema ye kan ye boa bi sida wahu ena for example now my example say bia Ahenkan FM na bibia to chime ha na say bia NC fo ne ba behwe no mo meye ya adwuma ne ye me die ntino mehwe ne maye den na maye yes mo adwempa Nenso yen krofo na de adwuma na mom se omadwuma MC yetwa ne kabosome oda V8 ekoba no ohunu se na adwuma ho ohunu se wanyo opportunity a party na odi achi no ya reward ni ntia so sane nkwan eno mu bedi ade nso a assembly manfo no wo mu charge wo mu giska assembly members no we gi 1000 we gi 2000 we gi 3000 into se na do abo odi no unkura be 1 billion unya awo be chede amamanfo a abane yenye de ye nto mawo enti yesuni abande te Ghana ha de ehumpunto ne yehunu ebi ono abo MC bia no obenya kokuru be ka radio you say metua scans na enso mu nim pasa se ma eken no kre wo tua sikama assembly for ba beto abama no wo ntua be de ye beto atia wo ebi mitimi ta giska no no makoto atia no yakwa second round no aside de agibiem tumi 5,000 yes. Hey, na 5,000 no is your 20 konwe you. That be onwe. Dote so ka krobedu radio no. Inti your politicians no. Omo adwene say maboka na me inside dey. Aka. Inti wasa me dey. Me temeka ne kaya. Sa nukura we agina Ahenkan from debate maka. Obian so nim. Na yenim ti yebeka. Sa mu nim ayensu yenim de yebeka. Yen tra ni ntro nto obi su denti asami member office asema me keme boa no o me challenge ne ewe ebi mu ho a o ma anyi sika ni bi yen mu bi mu si da bi o mu de o munye de o munye ebi mu su de o boa o de ba nwotwe obeje nwotwe wan fe man so aba no on to ma kusi be ko so ne se betuma malogo ya de Ahenkan FM e kan say de tie na malogo ya do
You try say Sabeka bulk money donations be away Ediama in Peso for bulk money foundation. Almost say 3 projects for Asem Apradi Senior Secondary School. Na kepese na nana mind for all because bulk money nankasa so na book appointment, but we have been told say omo ye work be chama untimi emma ne phone so. Emre bem na yensa kana ye ne beto awoma no so na de ono so owoka botanti a ode yesa all commission project me ensa ewo Apradi Senior Secondary School no or they know about between PTA chairman and secretary Bekasa president of the Bulk Money Foundation na Asem Aprade contain so yensakana yeneno Ebekasa Dika kachemu dada say Asem Abuabo clinic no Honorable Alexander Kwesiakwa has started renovations ho na person ni Honorable Kasiafe no on peke call na ibi no so meeting bim sending text message untimi enya reply na minimum say oba mpeso so he enye dia ne mpenifo ni be meeting ti ono so enya mfa ya yenhye ni o house ebrebem na ofa yene no ebebo enkomo these issues are you raising and ano pay Ahenkan 93.3 FM. This is the best radio station in the East. Pampai. Pam pam pam. Rababam. Yo tie tie. Yo tie 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 tie. Tio tio. Tio tio. Tio tio tio. Tio tio. Another one. Tio tio tio. Obi did me and you more boni. I say tio tio tio. Coach Gary Nyanya swing the ball. Good morning, sir. Bra Kujo Abizolo Sister Maya Mami for Stua watching da. Aye, Binche, aye. And big ups to you from Pon Enterprise, Achemuda. Also, what the papa pay? What the papa che? And what the papa che? Yeah, man, you should be Diana. No, what the che? Jim Gacre. A judgment for more from Pon Enterprise, Achemuda, California, Mamache. Esimutia in Ahenkan 93.3 FM, the best radio station in the East. Aye,
menche aye nana adonte of achima boabo akra memwache ana benkum he achima boabo memwache oba hema achima boabo ma memwache aye ara osane kwe Tuma yave ye machore ngama boyave ye ri machore ngama boyave aye ara osane okay yankwa omano so na yene nana efa amuama a otosumienu achem apradi kontihene amon komo emfa bulk money adoya awaye ewopom ho sanana no ate no mate muso musen ana konti wadarma anopan kan edi okromyansa chiripa myansa ya muachi o ya henewo Ahenkan edia automatic name se o papa efra kunya ana echi obi esi akunya so fofra eba obepiem Dika beba no ene na edi kicha se adien aya Ahenkan no timnim se odi kire se o papa eyo ohene ana so papa di ohene pen inyo nana na yesa kafra wadawma echi Ahenkan FM jume fonso nyina mikasa fi eye achim aprade ede Roko City akrono mamadino no Roko City nana Rokutu eye aprade hin ansesi watia na chia ode ne papa kese ahyamia mefe akiri na obisa me fa eye dwumadie bi a ekoso aprade ha ma secondary school nam eye Nyankopon nipa bi a akana kuma friend bulk money George Niako ene nansa eye daya woda holiday enu na holiday ene nansa holiday no ya woda oba apradi kroduma nye bibia se boho bia waya ma apradi secondary school for na boho no first one baako no ye na dada wo ha na sense top pump tun no sisi aka na akoye mienu anso wie no sense adan sio de politank si so de taps sisi ho ano ama omo wasan isi dan so a ombedware aye bibia o ha showers so gbugbo eye enkono a chesode a che aprade secondary school for na aprade secondary school so any boarding house memom ya fa kwan bi se ya ne boarding house wo a enkwan dodo no aba ombetumi ada ho na yani so adi hu ni ayi se na adwumpo ni se epese etumi ya ne boarding house na nkofo free achirichiri ni benche nyina ba omonso so nya ba bi tena ne nya sa boarding house ni ntino na ya pressure be ko ho ene aye sa anema we nyina to akwan ma eye bulk money etumi ebe boa ye e wo nsu esemu sedebe ya omo doso no omo so akwakojo say this school na so ya fa kwam na ye boarding no omo ho nchiro ma obedi sa adwumaso no mae na no kra so nso wa ye hia ba bia nkra no betena didi ye hye da ni bi aye fe ne dan ne nanso no ye pavilion bi eno so so kra de tu na nim so no asa baba ye mwa wa eno so ho a ye gusu a ye yo nti na ka na bokuma ni obi a metuma we say de netutu ayi jumadi omjuma na meti obi oda MP no jumadi o ye sa pepe na bokuma ni nanso no onya tumi ni mpo na oye sei na obenya tumi no nti yesrese de bokuma ni ye no bi o MP ana obi a o pre tumi bia no enhwe de owura no wo bi nko ade a ye mentwen ma enkoka se ye prewatum se MP ansana wo bibi ye ma omanfo a waya mom bokman infra prade nanso no bebi ofiri ni achiase nso utumi se ye oye no watrani siemu a bebi biara obi abeto nsa afre na ofese na ho de betumi akra obetuma ye bia no oye ema eso obi aso bi enti nyame hira na bokman onkoso enye sika mo esa na doya oye enti edawase Ahenkan FM
yo akra yanso da sepa so adama me mu san san ba ko mienu bi na sa no ye wo ha na so odi adom yen said the bog money nyoma pa a kro bia pebi na odi abedom no o kasa mu kra chese maniso na nso ma meti ase Aprade Senior Secondary School no enye boarding inji sa shower wa be ye a school fo nkwala na school mu we omu de bed we ka kasa bi su omu se eyede nanso ye hu se de no so no nkra ne tretre fima na emrante ni bi so nyinyimom nti community no afa kwan bi so asidan bi wo no ma yatuma chichema eman titru no wo hodom a omutumi ebetena ho esense bi firi nkran ebi firi kumase miamia omuso aba because apsec ni school a chenso agidin ena modern boy teacher fon bo modern nkra no so adisua ekoyima enti no eno amobia o prepare odi ne baba school apsec atuma Aprade Secondary School ne santi ena community nyafa kwan bi so apɛ dan wo ha mo omoda ho sɛde be ya nkra no sa enyi sen bi ma no mo wa fie titin krofo fie krofo nchen a no mo firi nkra ba ye school educational oversight report mu no ni e wo sɛ emiri bi district no secondary school ye mienu pɛ Aprade na achance de na ache nanso achance school no obibia na Aprade yes ye born modern bi se benya boarding facility ni po yanya science lab nyina aka ho na course bi enye wa ha no yetumi di aka ho enti se bi osoro bua de obua no enema o ma Aprade eye Aprade he been posting very many so ade hu yati ko bi wa ha etuche ska kakra tu na edu se bi sa hia o man na edibi ahya se ye edum pempen so ani aba abonte na aban na se omo msemu bi so ndi no ma beboa na ise ekọ ena kakra akra edu enti enye boarding but ye community ni de afa kwan bi se de aye boarding no enti na me ye sa shower nti ye shower na nye se shower no be wo kwa e de krofo egu on ma mo de shower no be di djuma e de ejare and but for seven predators epokura nsuo etogum bogman ya wo kana semi no sesi ade bibia de dance se enwuma pa wo ye wo kuro nsu nti no oman na abepena sem ama mo bo na baso bia adwempa ban na taachire o ye se daachi bi obeji nanim se obepre akonwa bi se mrahye bedwani anase abanka chipani anase o ye de achekuro no kwa eyo pepa eno wo nti no de ye me na dwen minim ye kuta no na me so ye ni hia no ewi edwuma di ne ni futuo bi koso ma metunufu ka trense se bokuma ni dwuma di a odi minim se npp hodom no se no o ma yen hihye bi da o se succession plan wo na se ni o sanso dia enye na bokuma ni ba no ba ne sa aredade nanso ni na machi no bokuma ni so prepare this year and next year and said bibia obepre sa tumi ni bi dia kwa ban mu dia obegina dia nim se obenya eni sesen eni se eye owura kwasi akwa honorable kwasi akwa obeba no na etiti se ne oye bi ti se de bokmani na oye bi sa na oban no so ye hu se de oye ne hu se menti odan de na nso meti Aprade mi tie news ne hu se sa honorable kwasi akwa gimadi a odi ni gima pa oye no eno subina bokmani ba obey sisa di pepepepe enti nipa ote sa no so no de obi nka se for Asem pakodo na oye nipa papa no so de na se bi nipa papa so netu di nachi enti se o pepa bi se obepe to media obegina sintie so se yantuma na migidie se nipa dodo na so beto amana ama onye nkunumide na obeto ne yima pa odi so now the net to no nyafo Alexander Kwesi Akwansi ne nyuma papa o ye nti na amanfo o mai kra amanfo to abama no no obai nso wo se ogusu a o ye dwuma pai na se akyen sen so mrase bedwani o wa feru no nyafo Kofi Ayenkra mafo ono ne modern bo no umfa bogman ntutu ne de ho ana openi honorable Ahenkra ni dwuma odina ono de owo aban mu dada na we sesu no obepre nti me kafa
bra omo ba be pre no hwe dwumadi a omo ehya ase di ansana amanfo ehwe ho no omo so ato ababa na mana akọ ọkọ enso owura kwati akwa no wantrase ono kura no oma menya atumi no kura no na onya aban sika kura no ono adi ne sika edi dwumadi ena osan benya atumi no susu kura no neke se aban de ne eka ne sa odi be dwuma se de ese pepepe hona mi gina enti na mintumi fa entoto honabo eye kofi mafo de on omu se honabo kofi mafo so bodwuma ne mwe se de bokman kwa onam so a ba na so obetiatimi dia ene na honabo eye kofi mafo no onyina yi de metuma afitua no so metumi dia man na no nti ono so de oye bia no onkoso na onye de onye edin a minim se edu ba bia yesi ATS bi MPD aba agbo no wanya yen kansa ye records all district man no da na ekono nti ne mu wototo ne nema yi a bia na afi ana afida ebeba no eye bokmani bia na obo no ho dawuru na we se susu no okowi a onabo mafo no ewie ne ATS na ene bia ono so betuma aba dia minim MPP bo nhye da ho nti ho na migina na medi amfato no bokmani ne honabo kwasi akwa no ye okay na meni uwie kura aba no sa oha na school ni komu no mo bo abanka chipani owo achiase amane muyi mrahye bedwani oho amane na se eba ne sa anu ye ben eno mo de mamu omoti school oversight committee ewo ye district mo honorable DC amponsan na odi aprade hi kan obi na sabre na aprade hi su tu kwanti odi echejane e ma me course bi enti wona minya sa records wi nyina free se aprade secondary school enam se di nti nkra na free nkran ni kumasi ba betratna enkofon chen wa fie mu no ehu se omo asate nyimom nti ekoto committee edim se bugo huna de ba se get fund bi ebeba kasa no kan ba se 2 years ni na ba ye de ni here immediate attention se bitmesi boarding facility amaye apetre kanmo enti edaswa na owa ye he kwan se that get fund no beba na se aba se mae sa school oversight committee ni so no say no yanto san free bium na ye hia bium enti minim ye ekoso na ni pempenso adu ho ba mi be twa maso se bibisa aba ma akoba se omo ba be si aman nanso minim se ene ana se ochina na ebeba so eno ne ade a minim fa ho enti na board ne de ye ni abrepa pese esi edi mom titru man hawa na omo famu no won krofo afiefi ana omo ti no ni wu se emwa ya sha se ye bibisa ade amom no ni mu mrantie memo ane de bebiri pitin krofo nche wa afiefi ena be de school nso wo no amanfo so nifa so ajato so yensi residential houses chomo mo se mo bi o ma ti bi wo na o mo ntim na o mo akwantum so no ye no mo kasa so mo agye mama ye na ye de ama mrantie ni bi so tititi wo school outside wo no na mrantie ni de o mo nya ahom ti se ema no na ma no de wo campus wo na masters no so he o mo bo mo ban ema ye. Okay, akra ukasem na se wode oyo bi a wotie news pa wode wasoto form oto de ekoso me kire apradi kontehine nana ifa amoama se wode wani to form ma memusa wo se ye pom a achimansa block no se ye bosome se ye kotoku se ye ebuakwa eba ya political appointees ne oma yato aba ediamom na efam puntunuma wo ye pom ha no sade ekono eye ni so ana wunya ya enka ye mpanifo no omonka omo hye kakra Dika me kasa fa hono me yu ano ne se politicians no ye to abane mo ma nka me de minim se bi wo a obetu na mo bia free bi engagement ni be bia me ye madwuma free ba fie ahugim na me di tutu sana company no be ni bibia no efisuru a edisendia ba form na ya hwese omodi
hyɛse mmienu mmiɛnsa na aba sɛ ɔse yɛyɛ nanso no yɛhwɛ na ahoɔden ntumi nyɛ ne nyinaa na mmom deɛ ɛne bɛdi ka ahia ne ɛnyɛ saa de no na mehu ne sɛ woba aprade ha yɛn aprade yɛnya nneɛma bebree but yɛhwɛ mu a yɛwɔ adeɛ baako bi a woyɛ a ɛdi kan a ne aka nyinaa bɛfa no kwa na akɔyɛ te sɛ bɛrima bi a sɛdeɛ ɔntumi nwɔ nanso so no ɔkɔware nso so a na ɔkɔware ɔbaa so a ɔnwo ɛnyi ne mu saa bɛrima nim ɔyɛɛ na ɔkɔware ɔbaa ofiri baabi a ɔmmɛn baabi ɔno koraa okita nkoraa bɛyɛ sɛ mmiɛnsa nti ɔware no a sɛ ne nkoraa no wafa no ɛsɛ ne mmaa na gye sɛ ɔntumi nwo koraa sɛdeɛ ɔde kɔ baabi a na ne mma yɛ ka no ho yɛ na gye sɛ ne mmaa no nsa nti ɛyɛ saa dwumadie a ɔmodi wɔ ha nom ne mansi no ka mɛsusu sɛ ɛyɛ a ɔmommra na ɔmne ntena ase yɛ haw ansa na sɛ ɔmbɛyɛ bibi ɛwɔ kurom a ɔmɛyɛ bibi ama yɛ ɔmayɛ nti saa ɔmbɛkɔ akɔfa bibi aba abɛyɛ ama mo na ade korɔ no nso ɔma abɛyɛ ama mo na ɛhia ɔmo saa berɛ no na ɛbɛsi hɔ no maa na asɛ sika ne ɛde ahyɛ mu na sika asɛ akɔ akɔto agu kwa nti ɛno no ne ade a mahu sɛ ɔmo a ɔmkita tumi no ɔmo yɛ bibi ni na sɛ ɛkɔ so a yɛn nananom ana opinion leaders ɛne assembly members no ne committees ne wo no kata bia no bia ni a ɛsɛ engage yɛn ne nyinaa kɔ bankurum ne ehu sɛ dwumadi a ɛpɛ sɛ ɛyɛ ni na pɛpii no nea ɛkɔ so aban mu ne yɛyɛ te sa no ɔmo ma nananom ne yɛ roni adia ne yɛhu nti bɔn sɛ na we watwe wa na we wa afɛ hu ne okobisa no nti mɛsrɛ sɛ pini bi etie ni a ɔmo mɔden sɛ dwumadi bia bɛkɔ so mpɛ so bia no ɔmo twɛn mmra mu bi yɛ sɛ obi di dwuma bi wɔ baabi tokurom baabi na wɔwɔ hene no koraa no wonim hwee na obi abɛbɛka kyerɛw akyerɛ bi no akɔyɛ nsɛm da dwaa menim obi a ɔyɛ bi saa nanso no wei ɛyi kɔbɔ na akyire ne ɛbɛhwɛ sɛ nnipa no ɛbɛba na nka obi bɛdi dwuma bi wɔ aprade ha koraa no a ɛsɛ ɔde no bɛkyia nananom ne ɛhu sɛ nnipa wei na ɛyɛ saa adwuma wei na sɛ kyena biribi ni a na yɛn nso yɛdi ho adanseɛ nanso pɛ pii MP ne bi ne DC foɔ no bi ne yɛ bi wɔ ɔmo nyɛ saa de no nti yɛhu sɛ bu na ɔmo mu yɛn o sɛ ɔmpo sɛ di a yɛn nso yɛnkɔ sukuu sɛ deɛ ɔno nso akɔ sukuu akɔduru mi o ɛne yɛmfa yɛnwura politics mu te sɛ deɛ policy ɔwɔ o but amambo ne deɛ obi a wɔne deɛ a ɔde boa te sɛ deɛ ɔbɔ football neɛ ɔbɔ 5 ɔboa keeper so wɔne deɛ a wɔyɛ nti mɛ ɛhwɛ sɛ deɛ ɔhyɛ goal nko a ɛna ɔyɛ ade nti no yɛni wɔ no so obi bia dwumadie bi a wɔdi bia no ɛhia na yɛn nyinaa tumi adi nkonim te sɛ football no adan wo MP ene wo abanka chipani omutwa na mo bi okromu a omo na mane ana setia DC twitwa nade na nade na otwitwa no me wabre letter nso nipa na omo ye adwuma na yehu wom nti mranche ne ba me so kura so person kura luta enade ban na na konte omutwitwa rewe nade omutwitwa nam so ma enipa bi enya cases chese ayese mribi oba bi na wawro no ho no nam krum oso fabewoso se na kwa bi so kwando ohu na bontima no so dikwa wo so nti no aye bone mi so onye bone esan se nipa na atrapo sa nipa ma aye bone no eti se bibi ikoso a ye nananum ne ka omutie enti omuma yehu se dia de nsan ba yefie na ya bechia na official letter abani contractor we ne bi twitwa na de contractor ne bi adwuma say ti apradia me ni mo kasia mo pa momra ka na alodu na de ni bi ase wo ye kwan ma asi kwan no enura ni shiadi me ne o kasia sisia no nsendi koso a enye ye de aprade hemfu ni nyina ne ya edi hwe ne ebeba chiri enti na ma me ka we ni na ja se railways na de o mu twale ja se railways no agu ewo pom ho sana mje mi huno nanso menim sɛ nenka aduru de gorewe kwan nyina obefa baabi no emu afu ebi kura Messi mu ne ade zane ese menim sɛ omo ba ne aba na ɔkyena ase aba bɛyɛ rewe ni adwuma ni biom nanso no na de ni guo no so de ɛwɔ hɔ sɛ ne fɛ sɛ sie de yi na de na kwa nkaye ahwɛ so ne ati kurom wɔ no no na nka aban ne bɛyɛ rewe minister ne bɛyɛ na ɔde letter bi aba omo bi bɛso kuro no so because me man for say no sɛ me ma ɔmo kwan a
on be control bi so attack him but me and me mo kwan say on be yes adeno no munya abotren hwe na mpukura no DC the letter abre ye mama ka che obrempo abuchi mo mama kwan say mentia no na me hwe adekum na me kan kire no e na matia no ne ahwe say na nanum nyina aka ho bi as stakeholders and ye say adwuma no ba say no so mo mo adwuma na nanum so ni mo hwe aha ekwa ho ayasem sebe every be ba wona so na de wo se aprademan eni kutuku ni abu akwa eni bosometi no yamaya de shiati jana no pai na na continue awo achem aprade Ahenkan 93.3 FM yele wase eni obreni wadaje so be da wase se mo nya aso party ni na ye how be uma wa hu no o se me pa no be ba no so be da sisa kwa no so enye ntokwa asumji na say Kofi Ahenkura mafo any bulk money there ba ko de ba ko beka echi beka for mo eno de na me kan say nemum ono a owo adwuma nim dada de ono wa hoden enti I say boxing you see challenger any wa wo title holder wo a wo ko challenge no no say wo ma hoden no person ti me feel say de bulk money ye ne kwan so ano no because you see o may who be say ampa or challenger because 30 holder na enough for say o betuma o beje janu akwaje tu ni nsam I just say bia na entity omo amamu no ma yan hihye bi wo honum na say the make say succession plan eno de nka e dia hadwe ma Kofi Ahenkura ma for honorable the make ma ka fa wono yara se nana aprade konti ena motene nka nana ifa amoama ono ye aprade konti he se na ni so de bulk money ababe ediama eye ne manfo sanso ena oka se title holder Kofi Ahenkura mafo ti bulk so be petumi ne dia onya no ahogonti agira wumiam na ye ne se de ono abale zela kwasi akwa obedi ade oye no ababu se ye no kure na papa na ka no yenya ne so mfa so obesi toilet edima achema boabo a na ebi NC da the background so na ebini ho oda achimda kutokuma nkuru sei na ebini ho ni nyina ono abakwasi akwa onya meye MP no ena oye sa anwoma nyina de ba nti asema na aka no eye no kure trudo afa wusu betuma ba homa ne so 0201 944485 0554 820 910 Sajwa Asem Dika one oyire ni troubles ami yabu anu no manan kinga messages bi kusi kacha boss odi Ahenkan kwa ami yabu ase emra radio station bebo odwo abo ha no Oma ama babofo ankasa o oma mo party fo na ne kasa na wo fra kura na ekom radio no so a no oma cat line no adentra beke be mo odi Ahenkan okay na say agenda okay kwa brabo ahen en waga so akasa free pepia sampadu ozo odi Ahenkan wo say ya driver fo e sheda ne ye bo enzuorugu MC da no ne da ne ben kwa ho ekwan no so akwan no anya ntia nya den Yababu Zunza. Hey, Rabbi. Ya frame Brako osi odi Ahenkan mi to live and opema mencho no nyanfo William Ejapon kwetu second coming oso osaba be DMP biem e wa chemda ocha apia kubi na ono ya samle ma wabo na ono abukwadwo opon kroma MP ofan shaire bi Brako de no ya frame Danis mo achema abo mo ni adwuma pa we ya munyina nyankopon hya mo pa ya da se Your friend is saying Garrett turning. Osimi to life achimoda yada se. I'm out for text message na making kano. Me wa Enyinamu road say Enyinamu road Ahenkan FM. Mo bad mamu ya the best Enyinamu road poor papa.
very very poor or your friend say kwesi fleck a fleck yay yani ekro you want doye ebe nye ebe say dama fue sound neba che la ne bring za ma header ma me forma ne no du pepepe na ko foi pa me mo ache mo akwa ba eni awo mini akwa me eboa odi shaban cho di ni bebe akasa free efeme kwa na me kasisi achima prado kwa na Ahenkan de okunu me nsa chiri pom yensa yetie wadwe nkyere wase Dika so kwame ja asema mikrum amanka do kan no waya de papa mabona baso asime die wo krum ne ya bibi se koswa na ye frewa na wakamu no kure papa na kan no kure ma mani aso papa nti me bo papa na baso okay na ne America ne se ne touch ma railway na dia wo kan enra ya koto se ka ni si wo mututwa nsuo na kofo faso adade ni gusu no ma sesa na de ni nyina afiri nsuo ni so wa me no mo kofu mu ho mbesi da kofu mu na se na mankado so eka se aban enam DC so de krata abrom ne mo hawo ne se nipa ayi adwuma no ena nanan mo hemfo ennim se nipa no na krata edi adanse se yitwa de nanan mo saka nti wo so hawo ne sen nti me hawo ne se oma omu twitwa na de nanan so mu hia mo wa hemfi a omu so mu tudio mo kwetele nanan hu se aban na mo kwan adwuma se mo ya hanom munya mayen na hanom yen kofo faso ekodi adwuma wo omafuom ama ta nsuo ne so de no omaja edi ama mu faso edi kodi omdwuma ewo omafu eza mo aprade man kwa maja tum se railways ni yengu no se because ekwan nam so ne yetutu di aza adwuma nagu kwame me tia no me kwakọ ho a me anu nu badwum me ti den ma kwakọ ho me fro kwame se kwame India ya ni duru badwum ni yankọ ka bi mamo ana nti mon keka bi because kwame tama na tre ya dwuma okuro mu anu kwame na akuro na dwuma die koso ya do bura ya to ya do bantia ya to ena wo do bura ya nto wo do bantia ya nto because say ni wo ho no no ye diga etumi konkran eba ekonkran ba ena ye ntimi mfentu ya lo le fenfen ko nti amani o ma no so egu anu ma ne sei nti ya selete saban o tutu na dia ne dia no won san be ye no foforo ma ye ntumi ye gadie ntumi nkoso yie e ma ye wo kurum a wa me ye adwuma ye nyezika o ye adwuma nyezika yate baba ko ye susu buru baba ko to no 15 cedis kwame e buru baba ko 15 cedis yate ajiri se fiani no beti dan wo nyezika ara usem ye hodi nyambe why awudin di se na ka sa free crew ben so ame pa se free official ame ka se free achima sene you official achima sene for 81 pay yo nana me da se so ma kwanyan me sro bibre asene Methodist school for Johnson be go to kuku na asene Methodist school photos bi e da ho no ehu pa driver for ni duro mo nto ho mo bo se ka ni free odan ofa baby a di ofri man so ba no ofa isan se photos na emienu bi na egu ho o man na ehwe na bibia si ansa no abaye free ho me road ti say MP DCE abamu penifo be ministers be bring na kwan yi so ye hwe enye kwantempo a ye fa so tu anamo ti say ye twa ma BBC azan ya ba BBC kwan iti besre odi wadaroma fo anu tu mayen yate eras papa professional kwa manu so me mo ache enia ori shabadin ba ka se free okay bravo abo yo mbacho tron ka sana already so Mr. Obibri kebrako maton kapa afi ti wadwe nkyere yo ana paidie ifa konya so nchi abo man na eno udi yo de stress na okasa na abo man do ya do pa enkan e kase e kan e bo ya do pa na ni sai nas na mo bae no sa e kwanu aso no wan kanemu
the following week in the day of kind of radio so no na microphone ni abo then ko ye fair to be defend but on the line on the offer anko the best say and some of we to am to defend e na sa ye dopa jodi e best say and the sa kwan do American wo abukrum name on okotra radio so no kan so on be la ni to me fair na enko the best say abo ye do why intimi and when it chi and show that why be am yanya require presby to tell see in a school said ma say why and a kwan as see anka got ye first news to a dream one in na sabe ni na so to atwa nti the best say adwuma na kopo dem o se be ye no koso ye na fa boama about my near door why intimi na ye chi and show yara se kebra ko so adwo chere no yakua ni memo ache yeah orisha ba odini ba bia ka sa free odi nyankopon hira wade nyina ba ko pe wo ba chen wona ye friend bad man on the line or bad prove the uncle. Oh, odi ma fire ni yanko odi nyame hira papa won kan ho obeje won adwen bone no e yi to mu na pempen odi me ka me sem ga ko pe hwe se usane o ba government hospital wona o ba ka kra bi a odi a check kwan no de nya ya adum ne ise ya ntini ise koso eto odi asime bi so odan nya va poti na okay odi o ba da o fofu pa o ba hospital government hospital wa odi hwe odi hwe coach anya na anu no ma coach ante wani keto aye gata no ma ye no ho no gata na ho no di o asa o ba hospital aka o fuka kra bi a o ba wani ma o mu di be ko ke ti bi to okay so ofu aba be amochire no wono aka ofu ba chire wona ha okay odi enya zenya popon amezi to bi se kima odi afembe si woda afedi to bi odi Nigeria ya oda run about odi je ya sanya contract afufa akwani jan ofele kwanu ana yetimi de do be do a no amani sika Nigeria kwan ya ye run about ya o kwani mi asa tutu odi the NCA dia upon the other bow MP bia kwanso ne papa the church passes fine one abo akwati akwa ne kwan so ko ni fie wo nyina odi ejo to abehwe no one kokra ye be fie kwa na ye mu hihie odi edi asema woni de odan asem de so won anta afidwa no o ka watwa so da odi ma ehu igwa ni ye kan ye ni ehu ni ye asa o ka nu twa so oni nyame nya adwuma wate onsu nyame nkan ba bia obi a bad man free achemu da memo ache enu audi brakunie anwani wanti oni se braku ne de mi ama nwa na bitimi anwa mo anwa yanko odi na mi se oni mo pa odi na de mama mpete mu adi anka ye tia ye wati de kinye idi ya mida ida wasi na mi shirawo yes we da se to aso odi ma sem ni se asem na de program na adi aba no ka de waye no be kan de waye MC DC be kan de waye ta me pa cho me wimra yen pete mu bi waye se ni nyina ka ho mo DC be ba said be cry fenoma na fre MP na fre ya nsemi man fo ni enu kuru nyina na ye ombe ka ni o ma ye se be cry opese onabo opese yensan manu ko bi na se owiezu a wonko fi no na okoyunzu omeka de waye ewo empete e district ni na odi yo asem na no hene ka no na se first naka from a chance to kede me foot train ni bi odi almost twa na de ni nyina Penny Bonnie ni omanfo Bonnie adaroma Bonnie Penny Bonnie ni manfo Bonnie adaroma almost twa ni nyina ma ede adan nyina kromo isi o wewe no ho wewe ede o ti as na edan ko esi wewe no enanum ze tim so this is say abanzo obe osan be sa ayina obubu bu abakase aban wontumi nye wo boa odada mo wontumi nye asay say na de obetime yo fi dabi omo paso mo che say omo ni tumi omo betimi da Ghana na man dabi enokre pa na aka no me da se ai memo ache hello memo ache o
Oni ni wa chire pa mpa chon wan ni wadaroma. O mobile phone ni nyakra. O de kasa he bete a. Eba wo de ato speaker na say wo de headset wo de earpiece ahwe aso. Kasa sa yen fa usa. Wo de kasa yeti o. Odi ma kwa ma sam so a e dan company okay. No there can say abo ti ko road no. E kwa na so no. Odi mi de ma kuma so adi o. Owa ya ka no. Ye ja ka road o ma ka te. MP ona bo akwesi akwa. Ade a o ye no o si wo si ba stop. Ye na na odi mo ya de. Enne se mo na maka ena o ti. Ya kwani do ye ma ye no di. Ti kwani so de ye tu ma ho bi o ye tu da mo. Odi. Fa pa ho. Odi ai mo ho no mu na jam so. Ye bre. Ya ka ma ye try. O kra no mi ti mu do fa. As a friend, they put on a do ya ma ye. Na wa ba. Mate, ye friend no pay. Ye friend in fast mo nche. Me mo Yeah. Ore jaba di ni baba aga se free hi FM. Me mo fa ba FM kwa labo ahe. Kwabra yetie o. E ba jo ya mi sha o no wadum pa, eno wadum pa o ya mai. Me de be kan se ya mi sha bibli, mi se yo kru ha ya na. Onya MC, onya semre mai, onya MP. Enso o ma bani man ko fo e be ti tu ababu mai fruit. Amana be da ha mpani ko ti fiu. Ye ni obi amana me kata so mai, adi se wa na me kata so mai. Di e kan se nya me sha. Na e fle dano that reason na o fle MP. Oso one ai ababu mai eni ka se bi adi se wanka bo abomai o ka so ne sa asamre man enkasa. Ngbajo sa asamre man wo je ye na mu asamre o. Ba sa uko tu ampini dia wo be quote na tu said o sika asem no sa wo na wo chechire mu sa dia fine ba ampini anyusu the word aboboman. Okay. Onu o ma ye o dan fo ni na onu ye asamre man so je o ma ye abobo ni na nti se o ka so ni asamre man ni ngaza e da abobo no ha be tie no. Ele ye na ye dia asamre man ni no le ka jo sa abobo yi hu ya. Thank you to go na aseno blada boy na yintumenye na do so woni ngasa na be o be da be no se ye was ababu na yemla na be shan na ni me kasa ndi abano ye be to baba ababu se oni ye be kasa na so be de be wona na oni akasa. Why not so be antimi sini kwan so baba abu ha na utumi be na o mi ntimi sini kwan de but se o hia ye so hia ya samle man o dilo man se ababu ye kwanye we hia ye na do so woni nkasa ndi se o be de ni akasa se yo wa ri do o ka ta dem man se ona ababu nkasa then o be so ka tre no wa ya no na o be ka tre ndi se o so o mane mai a woni nkasa ye da de ni hu mi ba ya me na mi hu ba da ya mi wo dem mai ndi se ha bu a ona ka tre no be ka tre na do so woni nkasa ye da na wa boy nti na ya boy ta na da holo bido ni ye ni ya ka ndo ba ga boy ndi se oba ababu kele ko e ba do oba kwan so na bai sanya dia enya de obefa kwan so na ko nti wa ko kele ko wo se ye ababu won so bi da ni de ko kele ko a oni ba lo ba ko du an san wo wa na so bi nya nkwa ohun ko yo fa so de kwa ababu e kele ko na we a wudi kwabra bo ahi we a wudi ho ntansa ebo MP se honorable MC a onu kwa ne mpuntudwuma wa bam e hye ne nsa no wote ababu krom ha tia na do so bo kobo MP le ba to onu oni ho se onu de onu ma me no do onu on ka se oni asemle ma en ka sa o onu ye nto aba ma no ye to aba ma on bani e lo so onu on ka re nto ma bani no be he ma en ba de me de mi ko promoti e ko se ma da je ja me duma to ko to aba ma no kwabra ehin na honorable Victoria Dugina ka se on ka re njire ma mpani no me ma bo ma ehin no gina kan obe na me ba to ye ni
na ti ha o on dey say say ma me so wa je duma ne ye on fa ni san chere sa ade we na ma ya ma bo abo na ye mfa ye ye kan je ya mo ye san man sa ade we na ma me ba na nsa na nan ade otimi ye ma ye ni mfa ye san chere so ye nya bi ndi san ko be kan ko ta chere no ndi mi nto aba ma ndi mi edu be na me ta ke na edu be a aya na me ja etredi ba dem to aba ma ne de no ho kwan se mi ma me ja ma duma to se ka mi ko to aba na na ko ni eduma obi asemana se ma ma eduma ndi obi asemana ya ga duma bo me ba ma ko to aba ma na mi nya ba so obi ani de e sa me ka chere no so won ti mi nya de na do me ba me ya no mama me ni akoro e mi za mi wa hai eni ma beble nya me wo me kwan so obi za obi me ba me kan ko to bi ani ni ba ka no obi akoma me na me de ya duma no e sa ka ni nya mpo me de na da bi etimi ko no me nya bi adi me ka na ko ndi dro ba kwan fu me de ka na mu sunti usia ka no se obaka se ka dada obaka dem so mi osefo nso nya me na me se ya de no obi e kwa ya mo ye ma ya ye ntimi fa ka ne mfa so e na ma ye blessa ndi da bi abako ba bi na o ka akwasai na da bi wa me complain na de so to 2 ako to be 1005 o be na akafia ni e de ma kra enso wani o yo kwabra ndi se honorable MP se e kwa le o man dem wani na onya ma ye mfa so se ye ya tamle mo ne ngasa dia e se wa re de tie e be du ba bi en sa re de tie no me kam na sa play ne play pa me kam na je pa na me ko to aba ma no Asem Dika waka kakra ye o ma papa na gya so kra na wo de awon kwa to so wa ma na bre hello me mo achi mo akwa ba yo di Ahenkan ye ja e ba cho di ni ba bi aka sa free ba cho taxi driver achi mo taxi driver akwa ka se fi achi mo da achi me dan fo tie wa no pe odi dia me plan e kana e point power but na me na me in game the could honorable say on yeah what na me kasa about 2 weeks ago any friend now also to me Asem man nkasa already so je oni de ba me papa nkasa na se bi e free me ma me ko e papa wa nya me ma me din ka kasa na ansa na wa kasa me de akwabo mani e bi pi de o mo de same man ni esa same man so ni papa ya oni asam man say na ni adena ya sishani ya saka dia wo mo de on politics ya wada han time dodo ama pa kan say MPP party no kra nya kono no odi ya ma me na dia na obi say ya ma me no kra ya ma me MC no kra den no ye on tre bi party ya papa onuyam for kan say his excellency na do dini besi so waye legacy ben we jato I mean maybe be cause bia ya say kosia na ye aduma bia be cause bia kosia ko bon say me chat radio pa nti bia ko na say papa na ma me ye say nka bon say this bibi kan say atiase schedule this we bon say no kasa ye is a ma me ye nka ye hu duma bia o di man odamai hweye kwan eni bi ukọ ọno ankasa ne fi aboabo ani mo Pentecost la ye kene kwan ne te ukọ kosia ko MP ne hwe ne kwan no kwan ne de te tom di nyama fun tan e de haya de tobo radio so I fra kasa no tuma kakra mpacho ma tiasan me da si nyama inshallah mu jasem yabem me mo ache morning odi ore shabadin ba bia kasa free Clement ni atem wanchi anwa group anwa de ona ye Ahenkan FM ya sambre man e wo I wanchi no ti wo no ba coordinating director e ma Ahenkan FM wo wanchi yeti o pate afa yeti o ana wo de eduani si jaso odi ana pa mbo abaso ni ejuma pa o ye mpatam ade ye nyawa ke beble pa me MP Okuyu yes no honorable ni so ni din so any title honorable Okuyu akwatia MP ifo ya no ifi so ba ya ye isi to ya ye na so be fa ya o de intense ka problem yin ifi o yi hu ni bi ifi yes na yi ya no omla no so omekere ade after intense in the pie no be my ya kwan ya
umi ma yini na yoshi ese ya kwani na jefe no omna no mese mai na iko tal no so a mugu fi kakra se de ba waji no ashati tu itu omla no omeye de aka na mai ansa na so beko awako se de be ya ufiri so a yesi bi na bi aka no yeah, that's we so free wenchi amanate we said I was so di ede ene yehui ka che na nanam ahemfo wo odan ne potama say omunkancha parliament na 1992 constitution no won sisem na ahemfo entimi nyina no manya amanwesem active politics say bia nwuma bekoye ede ama chia controller and accountant general department openi otua no keke bosompema me ena sankofa incoming assemblyman for dan kwantanum sasakorata MC Ofori Jadem Ebenezer Asante Odankwanta MC Victoria Edu Chiomu nyina ma me ye frame prof me na me chiomu me mo ache prof wan jo na bagwasi akwa aden me josu odi ore shaba na bia boko de kamya do mo na nso e boko udi ni ba bia ka se free we ye ni ya ketua siji kajo kagawa kagawa yitiu anoto ide yabeda mo ase na yama mo ni adwuma dem sa Asem Dika yi idini ne honam se abeboa ma empuntu a enkoso ewo mpatem kitri woda ene kura etwa ne ho ami ahia no moboa na empuntu ekoso na ne wo issue kakra ewo mz 2 weeks or 3 weeks ago Asem anase message a Honorable Alexander Kosiakwa, Asem Odan MP, Ekafa, Abuabo Assembly Member, 70 minutes Assembly Member, no, and Kasan. Yes, Abuabo Assembly Member, you fit Assembly Member. Electric night, Abuabo, no money, was a lie, and a tuaba. Eddie say, Obedi, no good in Iowa Assembly, and Samaye. In this August, 70 minutes Assembly Member, and Kasa. Baby no Honorable Alexander Kosiakwa oni abuabo electoral area no ni okay Evans akagawa mensumi wo message bi obi di amami wo habibi ntimi mfa ni din tudwa o say amukachi a ye nyina ye ka bi amani owura kenneku eko asuma amukachi hello guy Kofi Michael nana kontin senka oni assemblyman enkonkoshia MP amukachi nsu ka se ono ontimi ni MP enkonkoshia sa information nso mate ene de mi se o ene ya na me nso obi wo so ama me tie e be verify se no kra okay ene se ise e no fe se amukachi nsu ka sa de ene ono so ankasa yi ayaka o ene de minti kire de akwa intelligent o doje minti kire endi ye de mpuntu na ye pre e de amabo aboman enti say watimio wakamio wanchi o ni nyina no entu bibia find enwu because the kai say we disobe kai 2020 ebra ye ko primaries no we dey facha me say me chiwa adwen ti so no me tio democracy kan adwen obe kai say ye ko primaries no na me wo na bukutu na wo na bo Alexander Kosiakwa yes obe kai o ka chem say so na bo Kosiakwa wi ni obe block me line ampa nzu di ubo so me na sana me tie sa ene de 120 to for man zanfa o touch man ye de amfa okay but the bedru baby no you hu say unu aketwa ne me nzu hu say unu atwani de ene o amamu ebeba akọ ona bokosi akọ beba akọ beba ba tie nyina no abobo hanya ne nye de gosi agwara me bre wo monsa no mo posa me pa sa na odi atie o man ye chekire sa na tie na twegu mu ne nyina ne asabe ya boabo ma aye primpuntu e de amaboabo enti no ye besre se ni esibia no de kasi bi di ni nyina chi a aboabo mpuntu e be kechi because ofisi ya wo mi a be pizza mani de si aboabo ye hu se kota treba akokra be so ha ene na mko ka no mu twaba da pa afela mbeka no mo enti ye besre ye ni bi se die odi ye ne won masori agina mpesa mo boa ne mpuntu babo abo no ye ni bi se ne enso ye beboa se e wo se ye ni ska de ba ye enso ye ni mbie ne ya adwenche kakra ye enso ye de beba no
yɛn sɛ de bɛboa na aboabo mpuntu a kɛkyiri no ɛsɛ de yɛbɛnya kota mpo a because na do tisu mpo na aboabo yɛnya kota yo na wodi sɛ wɔkɔ a mubenya ne tekɔkɔ ntizuzi ebenya bi na tie nanado ho no wama mo MC a wo from krum it is about lobbying, it is about yes yehu nanano mutimi ka bom no mo tie MC echi MC ni kroma no ye baako na mabodwa na ma petition na ye kwa regional minister ho na ye MP kasa se ya mansa en Kenya na ma baako fo pentimi nkopimpuntu o mada enti mi so se ye wo anamusini a osi anamu e wasambe ho ide ye be frɛ am ka kini ebusa no se ba na aboabo kwan no watimi ne onabu MC edi ho nkomo penyana yati kaish atiafa so yati yo kagawa yamfansia na nkwa ka se nye de obi sumram bi memo ache ya ejo openi ye wo ba odika wa fre ne isacho Gladys ana meka se fit batebi yo batabi Gladys ye tie o isacho odi masemu nyina ne se nwebi ye DC ni ye MP eba ha ama omu bodwa na omu si obi a de ha onuka misra media mediti wo mani ni se Pentecost da ha ye ni lolukwan bia wa batabi asem na kan ni na meka chiro ye ni lolukwan a ekoye fie abobo ya kra de ade blo kwa wo fie kwa ya sem enti mediti wo mani ana omu se ye mpanimfo na wa ha no hwe na omu hwe bebi a omu de kwan ne befa na omu be ma grade bia bebi ekwan ne ti odwi a obe ma wadwi ekwan afa ye mantem na mai be pimu ne ye nti hwe iti mi sraw fatu omu ni ma yen ye mi ko ye driver ni o park car wo kwan ho a wo be ko ne ye wi a battery se wo be car be si obi fie wo kwan no ho de na so battery be fi wa nya ni sa pa de a ne nya wo dia ye huna mane wo bate bi ha misra odi tabi ma ye wate na ye DC ni ye MP no oluwa ni papa onwo ye mobo na ye to aba ma no bate bi ha ye to aba ma oluwa papa ubazo just bata bi mun shada hu bibia wo oluwa nsa no ana ni de da makoma so na me de tu nani mu no mi hu ye mi po mi ka tell ni senka omu Dika krebi omu de da ni bi so ba ko pe ema yen ema ni mema ni ye wo Pentecost da ha ye ya de aho de se nua bi kwa na wo so ya e betwitwa se de be ya ye benya kwan de akọ yemfie ebi ni ha se nke se ye wo light wa he na se bi a atonre che bi ato na se je bi ato ba bi a fire for service be sa hemfa ana wa bedum ja ya ka ye hu hwe me de makoma so ade a e ha no wo bate bi ha no na me di tu ani me pa o che o me ni se wo de abedu ani mu wo be ya amaye ye be frɛ DC e wa sem go hu ye shobo ye be frɛ no be ya no a me mo ache ene DC ni so enyo hye ye frɛ no ofa ne kasa wa mfa ye ntimi hye no ya frɛ mbenfo bebere wo mto mo ne ye nkasa haya ye to adwuma so me mo ache ya di Ahenkan kwa me boa wa ngaza ye be kasa ma o wa obetisi ya kasa ma o nti edi bajo ye tie wa jo nche odi ni baby akasa free odi me ma moni adwuma wo ya ma aye odaman ani en pata me nyina wo ya de odi bi a ma wo sa ani hwedu hu na fabla aye odan pata mo no ya mi hirawo ami tun fun odi na to so na me kan se aye me ko fam ko fi same do do na fam allegation kaza fi akwati kum mense kum atiase hin na se menu di komo wibri aye yankasa MP o se nya akọ Kennedy atiri shedu ko insensi na fi akwati ba mense kum ya bridge asai aka faso aye ko dwamban ko dwa ya blani adi wei o woda ye twa wo ha kra ye blood ketwa na ya discover ya ohin mua tefama aye womanfo na wonfanya bridge na ohin na diskano jama tobo
What's Asema ka allegation na oye no. Wo ye twa asema to bi so. Tiemu ye wo se sen. Me si on. Kennedy o se nyako. Ye kwan aka fa so ye ko dan ye fi akoti krom. Ubi akoti krom a branch. No me ye kwan no won ye bridge no mayen. Na Kennedy this can blare eye chief no krom no ye hin no. O man is ka sen. O man 60 million. 50 and 60. 50 million. Na o de man sa sen. On for the man say on fan ye on hu blan no ye branch ye no. Na ye kwan no ye nkoto cement iron rods. Na samu ye se kwasa fudwuma. Mo For na ye adanse ye wo sa subo kase a wo de ba akwati krum hin. Aya akwati krum hin ye mense krum hin. Kafra mensa krum hin. Na for na ye adanse ye se honorable Kennedy say e man 50 million se mo fanye kwasa fudwuma na wo si wadi. Adanse ni bebre ya Dika ya ko meeting kra me kra hold me 3 times. Ya ko meeting. One hold you 3 times. O hin na ngasa hold me 3 times. Se why then? Tell me bibia ni a manoya di wo ho mane ya di wo ho. Adanse ni bebre ya ko na ayembia mabo honorable Kennedy say amane ye say sika na ode man say momfa nye kwasafudwuma no sebe pay your allegation no afana na nsase. Kennedy oya we kasa ni ntiemu say medi kan e ka say man speak koko man speak only organizer no order ni so when na Kennedy ye say papa when you fish na fama megunu no why dey no ni anim na wo me bibi na aye yi na wo bo pani na mane ye say na we aya aye na wo pani na so pani no di anim a bibi ani a onwa ro pani di anim adi bi bia papa ne bedi ne bia papa ne bedi ya kaka we me kai say ne we bi kwa da Ahenkan a otie ese offense honorable ay opoku asori mai wa akwati krom onum yaka ko wi na ko ka na ne bu afu ndu ya say ya wo ka nya na nka fam gina ayesi onu se eye wo na wo bom panifo bi subo ye ntimi enka se eye no kore ana se enye no kore enti ye betu so anamo ni abatie asem nmiye ti dia wo ka nya kwasi boni be ka se eye allegations and our level against what's mensa krum meboa but you mensa krum here friend say Amadu Nana Amadu mo eti ye ba hwe Nana Amadu akira kwan ni abusa nsa sem sobo kakaka odi boni say waji kro sika di no eno kure ananye no kure why hwe hey enade Ahenkan FM what is that mebe pomua memo acha hello yes sir odro abo taxi driver kwa odro yeah mi kwa odro classmate yeah number 1 back up kwa kumba cho mi tie wa dwenkyere okay the home say onabo amakati dia make say onabo amakati so be say abo nti no abo dia you feel there akola bia no betumi no no papa ya ka obetia bo black wani nu ya ba dunu kra na emlan stressa etino say adetina ya to abama asame mai say be boabo na personal interest kakra bia say be ni papa bo ma onya ntino bia o so so me ne nkasa mini MC enkasa ejesi ana bo bu e na emna boabo Why MC ngasa ni MP ngasa yi onabo amukati ode mame Victoria do enye free me na meka ni odro na meka me ni mediasi America me ni pa so enye ntro so okay but of all this thing they tell na sa babu benya say mame 20 class aka omo odro afa go fo mo e di boa so e ti onye de akasa ya so ba wi akasa se de ba bi e twam ye kanya e osom na gwagwodo wasima ka se wa chare kakra uni an ye frɛ MP a o send message say one asame my enkasa ana no wante me pa ntia de ndira wo chia no me
me die no. Ebi a de bi no dey ka o think ya unim sa. Because me talking about me tin sempa. So me a radio presenter, me tin sempa. You only say akwala say woni o ma no o papa nkasa e de say what about bla. E di pa so I tell you any o ka bota ko didi. Unu ma me no papa nkasa dia na wo akwa wo yakwala bone. So, amukachi onya kwala wara. Mr. No, koi wa so korate. Ba yantano ya kibala ya penasem. You know, everything na I beto asama baba no. E kwa be faso ba odi tambe be be kasa no. Dom kasa ya sa bana ma no. Anya sa dia. Anya se fo me jebe mu a. Ye wasem ka kire no. Eti na ya no na je enda me no nya adwen. Utimi nhye ne saa. Na honorable no so agina radio so aka se wonti minister asam man nkasa then na mu say asam MP to say e den ti no no so amanfo na mu si ni wo so wonti ne nkasa na de mu sa no Dabi amaka tiri abo on me so na ko MP ho no mo ti say wo ni MP enya fine dia me on MP dia wo tell me mu yi na me ko MP ho because wo ni say MP mu a wo na me so ma se ko no. Okay. So we see we are tasting about nsem. Yan so the atene say amukachi ni ye kwetu nipa. Ana kwetu si no no bo akwasi akwa na pre 2 million. Inti amukachi ni ye faithful to kwetu. Inti na ayaka no ho de atene no. Yesi nti won so de na wate. Ay to kana ani wakade no ani no. Ba de be tete say yesa enu ti na oni empin kasa dia. Ene na ka be ye mo obi a MP akasa ani atuma no ba awukatime pa adenti ntina ankasa ne sa da yanso yankoto ntia MP no na yemfo obi ono so ne asam ne ma ne bekasa MP de empro also na more than tia boabo so ati say only one person say wona kasa na wona ampe puntuo enye one person odan kwanta asam ne man so ne MP ayaka we surface that kwanta ni no because even jadam MP unim asọrọ mai no dem kwa ya no or the whole details abra MP but aba kwa ya ya who details be contract head me gane ada see what am you think be contract abai contract na ono go to the man say o me sa abo ko nkwan ya middle bet ya ba adwuma kuo middle bet ene e de adwuma ne ma hom ena the same thing jadamu ni no o to te tia ni out so no ono o twinya details edima honorable MP say kwa no be ye ko de ni contract ni di ni o ma no be pet e o ti go re no ale si e be ko so ade si ababo de o ti gani aye hu no ye eno de subobo kwagu enkomo na de pa wo de subobo asame ma enye yie krata bia ye de ya contract no se wutresi anya asame ma ho ne wo ebo district assembly eni asame anya ni fie ne krata de ya kwa egu kwagu me sell that mean no I sabe my but o ti na nkata di bre honorable am o ma tell contract na me say o ba side na wuni hana asami makro ya so twro krata se enyuma bi ekoso oda omum ye hu details wo mu no ye kwa ka kire ma ne se asami man pese adwadie adwani sie bekoso amubo ni dua wante no me ye papa me ka ye papa ne bika na ho no jamina me ye papa ni ana wa ba change ade papa bia na ye papa ni challenge say MP ade aba na emu na ho ma se be free say so ka na se o ka na kwa so enye bone utie mu no na kwa na o ka so na e kwa bone so na o ka na na enye bone na mo no o tafo e se wasa na o che ne pa ni na dis problem ni ba ye no okay yeah eti mi se mo ka se me se no anta ko se so ba e be so ma no de mo no oni sa be so tu in kasa on di ko lo ke class na ma bia so eti no for bia to se no do mo kasa na kwa gupa we de wa minimu nya se na mi hu radio iso asam no wo chia no and say me am ka me parate me campaign man no because last 4 years me campaign man na bebe kwa akata ade ti e fan ko sim so minimu de oye and I'm looking at your back on one. See a guy boy number one. And if I want to talk about so what I say, or from probably school. Oh, Jenny,
Emperifor say utu akurafo no no atumamonefo MP a ye kana semi wo kana sama na ne nkrofo twa wadapa okrom ha enu moni tu amuntimi nka nkyere honorable MP and the assemblyman agas one MP kwakasa no yafra MP ewo issue a MP babo ahemfo amane o kan radio nsu sani text message say oni assemblyman nkasa enso no de maye no ato nkyɛn na mo attack assemblyman no me you are not fair to the assemblyman. Hello, Kwame, who's here? But the last one. Oh, sir, can the people fair? And go visit a woman on you come and go. No, correct. You can't answer the way about. Can the people here? No, Sanko for them go see one. I be a Pinaka and call for one wobble. It is a walk away. What's the company? I go see other only and breathing go see the air. Now, Mary Penina, Mano. Okay, Kwaku hold on. Kwaku work credit kaka gyaso. Asami mananga side dimika ba adwuma is here with Ahenkan FM. Honorable Mwakwaba. Na boko de. Ye de nyame ase. We ye kan say ye nua Kwaku do ya boabo ni me classmate no. O say ono wo ye campaign man. Opwa so person wini aba no. Na this say say ono abakwasi akwa ene ono abo Victoria Du. Ayaka na omuntem no muntwa so. Na timi dinkunu ne mpuntu omra boabo ojanla ne so anu yebe na ade ma no yo me nua me da se me chia me nua Kwaku duro no kra bia nim se me ne honorable MC enkasa me ne honorable kwesi akwa enkasa no kra bia nim na mum adwenche eto da bia eso bia ne na adwen enyo bi wo ho a ebia me ne nya adwen e o ba bi se me ne nya adwen o ba bia na ma che ma adwen eno nche se me ne de e ya kanti no kra bia nim honorable MC menini di juma ennu akra no menini dinkita ho a bibia akoso onabo akwasi akwa ono so me kono me chia me hu na me chia no information bia ehia bia na ese me de man just last week minya letter efri ne honom a o se wa tro ekoma eye middle bed for second contractor no ya abrogate the contract wa ma me nkrata me so ma tro nkrata a ababo kwan ya mo kasa ababo kwan me ne nananom atro petition no ye ma honorable MP copy ye de call ye nti netu ana mo bebre na normally no e bank rata atro a ye mba radio so oni honorable kwesi akwanya aka me ni problem na nye wonti ya na okasa wontimi no nkasa radio ono no se ontimi ni nkasa na wontimi ni kasa yes of course minyana mitimi ni kasa Kwaku adro madwen na me kire madwen no nche se ni aka Kwaku adro aha honorable Dika be ni ho ano afi oso msen because I said the talk to mama and the BID. Okay, Tia Ahenkan from so send now here. We are number one. Because me the guy am to me because of Peter Santino. The two records I got already better piece. Me get 24 hours but over here am Ahenkan. Yeah, that's it. To come you neutral or Juma. Adam me neutral. Baby no me try no. Abi usi minya neutral, me si me minya neutral na. Oh, we neutral pa. Ba me support ayo amukachi. Oh, sana tie sa. Ah, tu so support wan. Oh, me there. Oh, there e jan show. Na bo there be campaign man no me ono ya we. Mate. Na the radio ma say dey no. Hwe. Ana ma radio no unique no. Nyaza go si nkonwa no akoka ne troka na de aguba akoso no asore wete sam na oko nya de mbema obi di message bi abombe me ewa ha me ka message ni abombe mago a o se aha odi Ahenkan wo manhu pa wo ye campaign manager for Mukachi ya Mukachi ye nyina wo da so je o si mami modi na mami modi we am body. Okay, when so there I know bia ba sema me money din o say enra asumasi radio station e go pie mo dan kwanta omu fra no nyanfo Dennis Obiaje say onkasa oni omonkasa mo radio ni so ana ka to play so no ne MP nya fine nti ontimi nkasa e wo MP radio so nti obisa say adentina MP no we anone ne yaka oni asama we yaka oni journalist we yaka oni egomini we yaka oni we ya oti adentina MP ni pa yaka sa na ne njo omo ni MP ni yaka omo mu ni MP ni yaka so omo so adentina omo so mu ni MP ni yaka ayaka ni papa ko fo na yaka mi se mi ni papa bi wa yaka oni ma yaka mi so mi ni yaka arabu ya say we your third eye
screening enukre minya enukre ekoso e wo preview asoro dem a okay me no ka say doctors insia ena o maba o mo hwe amanfo ani e de amamu free ye hwe wani ebi wo ho no a ye be ma oduro say hu hia so say ye sama ye ma referral yi so o mbe refer e hu hia so say ma reading glasses a eno so de be ma omo ye koso a ye so far say ya ye ma ya check over 200 reading glasses and so yeah I anyone admam no ugis kaka e free and bibia na aduro na e free bibia ye bia na e free untu ahwe internet so bi tia nkan fam na ofra abo hankwan de wetimi corporate ya sorry dem o sa pepepe nye se ofra o tia ba bia nkan fam du bia o so to bi odan ko betimi aba enya ababofo nkwa na ya da nya ababofo nkwa odanfo ni ababofo obi o tia nkan bia no otimi ba be free na campaign ko se bi ko me camp minya ekoboko you be win na minya massive e be fan form na sa me campaign me campaign team no mu da no community fm omo no mo ye campaign ma me o ma sponsor me campaign na nti me sese we dey me dey fakasa omo team a e be ka 3 days nia ya election na omo me manto mo platform e wa abu krom ha sei dam no so ba bia me manto platform omo ba pena vote no e ba more and for the past 2 months now bogum beza omo ya juma radio Rwanda omo ya juma papa for the past 2 months omo ton me sa just me ka piece of me say una head number 1 assemblyman say a camp no me be 70% support me ma that be 30% ama shege shege so come home o come home o ya juma do shege na o tete me pa say shege o de baba akoto me no and I'm catching so me no that is my star me hwe ni panonyoma oye se me hwe na beboa amanfo no peso odio mani ma me support Okoto against you. Yes, I don't hide it. Yeah, because na me feel say Okoto ba beboa but who win you no me feel no kasai me no nya one platform so woni ma anya ka bepem ne into upon me weigh options na me follow assembly proceedings wo odanam say no this guy still needs to be there no put a man for on their toes say nyina kwa say ba to mu di bagu for chi onye ye humpuntuo da aje enyu obi odi checks and balances. It doesn't also mean Samukachi is righteous and Amukachi is perfect. He will also make mistakes, but ube weigh options no na hwede amount for the message be by one mo no so me ye momudi say e ken la kwako efre Kofi Michael na eye alugai na kunti hi e mi say Kofi Michael any alugai me ami nua pani alugai me nua pani Kofi Michael o me ono abo kwasi akwa enkrofo na kunti de ogina e de mo oman ni nyina na wo se mun konko hia MP uka twom so wonko minya eno allegation yi anu na me da se eyampa kene akuokon efre menim dinkita ho se me nkonko hu ono abo kwasi akwa about abo kwan na onabo say oni document bi afa abo kwan no so na okan no na mse asemwe ona kennel me pacho the okan de eminya kakra because that very day cat sword no na MP e wo ho no bi eye onabo kwasi akwa onabo Victoria Du no mu na wo ho bi nti nka sebe obi a ye hande ade over man a nipa no ni contact keke endo class usu ni nti documentation e wo wan ho documentation e wo mede bet ho any former MP kwetu hodom e na contract so anye kwetu na award mede bet na award man no se contract ni ene ne di echi e buy me wo contract na ma na kontihi wa fra contract ni na bahimfie e ma de so obusa ne bia no wa busa no ye ni contract na dingita ho consultant no me de ne bahimfie ene ne bekasa ye bibia nti kan nam se kan sabi de papa yi kan de me de madwem me feel say administratively don by now oni me de bet o car and MP no so na enjoy more facilities bibia baby o person okobia no just a phone call and na de ba kokra so na yi say odani Pizarro oya djuma o me de bet for office so ndi u ka say MP so ni number afa na me nko cheche MP na ayi so me feel say ntasum and na 2 ni edi kan so atro petition say me to ase asoma na kennel e ka say mko no soma na amaso kwa na wan kwa na asoma na amaso o ka che me ni na konti ekotra say me ka che na konti say wadi kan akọ dada mo ni MP akokasa ma MP direct ni say onko hu abrante bi e friend Pizarro na ono ankasa na napomu kra nyanti on de ontimi ede enkosoba no e na me so before then no MP abankrofo akoye meeting e woni fie oditi enyi o e na wa share ma bi say omumboko jan na me de task force for frikofodua e be pamo adwadifo ma na omu odwa na chiro na
okan ya pe the next day man start bo kojan e me bi nso mu nyame mbe bibi ni fi onom ko bo sapo no e na ni community radio eso na di animu sabe o ya mo say did you was just now so be ko MP yes na you wan aso ni MP so eni ase David minya abo no so nya no nka wa mfe ne senchew se mayaka minyaka because of say baby a say baby o person ni nsia bia meni be sia na mum efi o de menye safe enye secure ye papa kan akuako asem no fa ne sen o me catch say kan na we de mesrew me pacho me anamoto bi a say me tu no as assembly man matu ya chon petition ni bibia na mpi kra so ya ma ne copy de say bia no nti say o bibia o person e man a kan no onde ne nka oba yeso ye support any bibia de ye de beboa no ne de atanati na ho no de me kwa menye sure se betimi ye de asesa bibia nti me because of risks a ewom se me kwa me nim de besi sabe enye nyankopon na di machi a allegation mu ye de to me so no wa hwen ka me nam no bi de ade de abomutrim to the extent say me ni nipa boni ni esi odan marketer me say me nya 10% me si amfa so ambo fam nti omu nya me we wa be clear that omu nya na say me na support so ho yes of course nti for now no de nti de mu ye be de na nyampuntu aboabo o me nya de anamoto bi a esi etu bia no ye tu okra se okra onyampi wo me no ye tu anamo ma okra so ye tu anamo e ma Memphis ya kwa ko hunu about aboabo kwan okra onyampi kra so oboa nti ehu nya se de ni to MP nkwan so a me nya kron bebo ya kakra bi obi abetimi ayi bia no se ye ne de boa ne ka se masa ene ye bedi edokonkwa nti uni shege famu die bia ba wi ne ba ko be deputy assembly man na shege do bomachidom abu ka share da se yo menwa me da se nti anamoto bia sa adwen no omunyi from trim se bia ade se was he offended or not oh be catch no in fact ha no and I'm saying this is a situation sabe e bia because among for their year grounds against you nipa na ode ye no Kofi Mike and odi anim a o instigate ono de also ya said that you say omra no make ka me ho nsem na de ye nto abantia Kofi Mike nso ye nipa bia onu hia obeka na dwen dia kire but onu be free me say no no metie Kofi Mike when ni hia yetimi gie more than 1 hour onu akwasi akwa camp solid guy but onu onni matem o emi nua pani eno ohun nso a onsa nyire obetime te kwa bright bra kwan obefra me kama ndi se mukasi ya na me se ana me no ne metisa Kofi Mark allo guy me tom so na masole sango fo mienu me ni omu pum when it come to politics but a bad nua omu fa me so mu ne kuma na me nti adena se yi ni se on attack o menwa criticism there o criticize me I don't have problem said there we wanyi ni ya by whereby a ubetimi atwa ntro ato me so say me asem ho na me kono a business na me kwa na makogigi sika e won krofo bi o na nya boabo yedie oh ene dama me so na mimi kogigi sika enti na me ni obi a de enye fine no so ya na de so on radio me do yam bi ja me no ba ya on radio o ma tika criticize me o ka so betumi a me ayi kwakuchi ogina for asem ma me ne tika mu ene ya no pe ya eye Mr. Oduro oja asamma waba health screen ya meye waba o shege so ho no ma ye na this how you that is Mr. Oduro there oye obi a onya basabasa that's it oye flexible yes. man yes. This how we should it should be a competitive way say me ba bonu ni o mabusani na me gensi ni ye na de ye kwa yi ba why ba wo betwa ntro anasa wo beka nsem bi na manfo benya trimupo bi afo bi ho a obi ho no ma sabi obi ho no ote asema no ase wate o say radio ya ka say obi si free kama de wate no wate nti wa hwe onya bibi kra na odi pepra nti eno na mempe efa ne ho no eno na mempe fa no ba criticize me ye bibi na nye yi a betimi aka eno de mini problem that makes you a great guy me da se nyame sha bebre me de mazu ha ababu radio Ahenkan FM ye jira mu say you know fa twa ababu man sa opem asem pa na wujimi didi a monto abane ma eye onabo amukachi mame ma mu feel me no ma mu feel say me so me ye bia no monto abane ma onabo amukachi mame na onto na djuma pa ne so monto abane ma no mi amakonta a kese emoje mu oduchi nsuo makonta a ye frɛ no Mr. Dompre to abano ma minua amukachi mame yes pacho me hwese ukoyi munti me ba
Okay. Allegation bi aba na me asem no de ba na ya tefro Joshua my time kaka me slow bebre ora e friend ya babu de friend alo guy on friend coordinator alo guy ya mo ache oh ya ni o di Ahenkan wi abako de adomara kwa nyame adoma what friends me personal phone so say nkomo na yedi ne wo adwenche bi apeso che kaka me o interest o program no here because ababo nkoso na o kan wase ma follow program now since morning I started at any na ye yonti na o ye this yeah you know be any je be o ye no because apart from peace you know over answer I follow that's it yeah odi em say ababo ne nyina ye fi okay but ababo nkoso no ifri yeah we yesu so ayebenyi ye nyina na say nipa bi etimi lead ababo de ababo kwanim but ye hu ni sa nyame abaye adom ana yen ya beto aso kakra ye koyenim yeah the question is bi wa eba say politics ye kwetu kwasia kwa and then all these things no koso okay bi koso a ye famu aba na ya kan bibi sabe me coordinator te say na kan MPP ne dimi gina wa nya kwasia kwa ne dimi gina wa nya kwetu ne dimi gina okay nama politics for MPP me sembo a da me so no na emo no say bibi enkoye na MPP mu na ye bu MPP animu ase a o de to manimu a na ma ye ho adwuma but e ba na assembly man na e ba ni bibi dia me nka ho because enye madwuma cause ono ye to aba ma no me ya nto aba ma ye to MPP delegate na to aba ma me ye coordinator but o ba no say dia me nka ho ti assembly any unit committee e o mu adwuma the platform be by if for FM. I'm going to nua pa. Ma follow on the 3 times of Delia or be assembly man. Me na be di mu akotene pa wodi mu. Advice be brave dia. Ma me pese me kan wa sam o it is your friend na o friend no asam potin ben pa na o pese o ka e bi Ahenkan FM ya ka. Obisa no say bi tie na obisa say kenakua konsumai mi di be mu tina ma frɛ mo kame frɛ sorry ni nyina na ya me de ba mi di na be mu na pesa me clear mo o kan ye no wa direct ade ni yi sanete de tie ne sɛ ubisa na sɛ ye se kenakua konsumai no me ene ono ni Kofi Mike e ya mpa na atu mi no wa dress sɛ ane another be o se e ya mpa Penny eka kire me say na ya assembly man kenakua ko yebu no krum ha papa me ana o ka kire me say hello guy man say say na ya MPP Penny wa na me say ane abo abu kwan say de ye de anye o na me say oh nana ayampo ti mo fa mo hunyim because abo anya say o me de ebe si papa ni hu e bi eto aba na o ma ye sa na o moko ana ke na say ni wonum ni obey obefre ho na bo kwasi akwa oni na kasa ofre ni wi obefre me back ti o wi ye na ofre me say oni ona bo kwasi akwa kasa oni amukachi MP amukachi assemblyman so akasa no sere me o ma amukachi nko enko me ni Kofi Mike ene no yenko ja no na yenko ne enko bisa MP the way o ma betutu ekuro mu tantan ni we ni eko eje o mo de ekosi sen na ye fa muaye emre no okay oji bisa no se wa anya ntum according to kenakua ko boa dia na me boa oji tumu se a obeko eti mi kana frame mi wie no bisa say na me so betu kwan ti mi kra me wo frame say kana so ma no anko da na so mu ade ababu pani pa na aso no eh ba to mi nua ke to no be frame say hello guy na kode yes my say enko ye be kwa na nyai ma ante hwe ana bi mani the one kana kwa ko sa so am frame say hello guy also me so ma also nko bi ana say oh kana ya de na akasa na o si oh amuga chia friend say onko me according to papa de kasa na makani straight no okay ana business ade no so onko si o onko because okwa bibi pa bia anye de infri mu ma na so daddy so akasa anya hwe oni em ne me ne mike beko eti yen abu kromu ayi MP ba kromu a ana me frɛ MP say this the sa se mu e de kwan we me ne nana continue Kofi Mike yakɔ ho pen contractor no ba first no omo kire ba bi owo nyina edi ho adwuma any ni sika sem bi ni ade bi me be say be kasa be wa because ye nyina ye pekro ni ye te say na mo ye contractor mo ye nyina ye ni so yeso ye tu so na mo contractor no be ba contractor no ma amuka chi obi a me ni dis awoso daily
me friend fie bibi ekoso de de to no so me ya pa se samuka titimi bie na no ka bibi fa me hello ga wa ewrade but yakan ya no atum but senior o man but me na me control show to adam ma so betie me kakra who say we say uti within that is the great respect am de ma uti within ti and wa fra me personal phone so a me de wa to fra me mu no enti me pesa so be ka bibia ya nka wa mu ka chi ba yi ni udin kura no wa mo me na me bo udin enti uga to wa ka bibia to so a won de ti madwen me no kra me ji sa de to ayampa okay won na bo me di fa asem no yeah but last week me di sa ba wa yi aso bi me boa eno na osi koko na personal komobia me ni wudi ye yeah okay but onu dia ogba ni say koko bi omo na say no ubaji be 100 900 asem na o ka ye no me ya so o ka sa asem no kire say koko no asem no babusuafo ni nkrofobia be me say ba tie onu be ka no kra asa na pipe no beba kromu asa on be yes ade nyo o mene ne consulto ade bia beba boabu bia assembly na beba party mu so me pre because they say you can say oh you good oh you very yeah me de me nya bia mo ni din morning oh yeah o ka bibi che no yeah what sa ka chi chele say ya ba o chale ya hard na ko yesi wa e bia na makote na ma signal no because na minim ba bia me ni free ani pa bia ya bedu sa abri ba bia ya bedu sa abri ade ko ye mi hu no se o try se me o de mani bedu chifo mu a me de nani bedu chifo me sre edia na we ya edia na waya ususu so person do twitwi form oni bebe bro koko wan se ma obisa mi me ona o me ye se o frɛ se kodi ye pese ye borehole wa abo ni ade ana me frɛ o no o pa bisa o no anga so be ka no kra kachi this is the situation say na eko nti ye be ne dey per venue mini ha machuko per venue a ye be nya baabi ne ko hu na na man kra no mo nkyere baabi a o mo se o betu 3 amaye ti kope baabi uko ye na uko we nya na frɛ me say yeah akọ site o pa bi sana sama me kran ana asa frɛ me back o frɛ back na acha za ha ye de bi ko aye ha ye de bi ko aye ha ye de bi ko na me say okay good ana acha baabi a na edi koko no be ko amai e ho tro amai baabi oye onesi koko no that's say ekotu bo ho ana oye say obo be ye Nestle ayi wo ho tie ye ne ho a be bo akuro no is good hello yeah papa unim we are minu apani na maka radio so any piece of femina say we are one of the guys be respectful pa nyame adma video ne yan ye dia ye be say kere na awotwe woni amukachi nyina mbehia wa ha na asemu ye ntenetew na Ewura Sports 410 intena na awotwe asemu Dika ye nhia why mate na de bi twa to ne say menu amukachi yoboko ye nyina ya mpre ni ye yo wa ye nyama bebra amako nya ba bia FMB ba kromu ade say ne ana mo keka na opa audio so ne wo ho mo bisa say me insult no that be who they want to say insult each other in my life onu so nkas wedi na temu de onu ayama me no ka obejom say na nesi koko but de me ma yama no waja fidie so aka wo de ani o na ehu no say bible say ensani fire de ma begum hu say o call sa bro we will never attack you tie omaye senior ma yama no me megza ba bia nka kan ye mo fo bi nwa san ever me sound yo mate me da se pa so amo akonya no nyangu position ba na wata wana me ba jo say who town the hotel is here Pentecost who say ya down or Pentecost o me beti mo bo ya ka ma me ne kwa nyina no me ho na me nam na yo da na yo nyu oh amainie baba bako chire ya ni keja kuza mi ka bibi chire o mi asa na me hu kwasi akwa na mo so it's true but etwani asebe edani turumu nti Amai Kumio he's one of the guys I like so much in Abu but mami ko ati say abugachi emoni dim boni bia menya kase ombeba ha ene na awotwe na ya hwe ni atrase ya trashe any issue bia amugachi atena kase some of the street light bulbs awanya bokra no alogan ka hu bi ena unya bi ed boy into the omo yam rante obi ni nu akuma me na me ya ga cha me dem but me na me ya campaign manager
Emma Amokachi 2024 district assembly elections. So wo pema sem na feeling me pa dia. Toma Amokachi mame. Ye here checks and balance. Ani pa be checking crofo bi. Na nyoma konkan. Joshua, this is the hottest weekend show. Wo odan in Potem ha. Station bia aha no is almost for one dream. Oma things dey number drawing foforo. Ye be 30 pace na mamo. Ye the fa na momo de akire. Ye the fa na mo de akire. Bibia e be mama kwa ba. Momo de ne de ye biam. Mudi sia. Heu. Ajaba ko video dum. Adin ajaba ko video dum. Na ayi aloga ka bibi. Say din say aha muka kire ne ka say wo be bo poso be say me din de. Enya de me no be gri. Me pani bi ba fra me. Say ya ko de me ntwa ne ntwa china. Say wo be bo poso me din kakra na menya no. A me di koba no be say no ne de. Wo de yensa na me de yensa no. Ye di best face wa kopim the last drop na konkran no be happen baby afa case cross So